ราธอนพังจัวรองเวสการ์เบียงลองอาลังลิสตาเมนังชิตองระดักนังลีกเอโลลิปุเตอปรางในวันพันธีปัชนีอีกล้ออดุนทูจาเตรังโลเดบมิจุงลังโซดิพูอาลังลิสตาเมนังลีกเอโลลิปุงเตอปรางอันเกวังอีพันธีปัชนีปนอีกล้อLapir thepeng ini jam cok kilo. Arvi na tuan ke lapu, sini lapu na tuan ke kali lapu kali lo. Latu ma bang kuk toy eno. Lada ka bang ke halat. Ini hari jamu. EM MSC semua. Oh, EM MSC semua hari jamu. Dah ka bang ke board chairman. Kamu pusi lut pak lut pak. Adun tu, cara happy tu mapan putot amen taram ponik po, alang itu nang lik elo lipute aporti hek pen, amen kita taram pona teng pen, aprangan ke wangi pansi nili, amen taram ponje pan, pacini ponik po. Keceng si, Ruhila tisopi, sarhe sing be arong, tantilit happy wolong komaji, alang listame nang hitong ladak nang lik elo lipute aprangan wangi pansi, pacini ponik lo. Adun tu rinu teron pi. Sarhe sing bearong tantili tepi wolong komaji binarong pipi lindong rong piarong basati mung pi rambor tisoarong tantili tepi wolong komaji kaku bepi joysing teronarong birla rani rong pipi lindok rong piarong binamai teron pi montimung arong hawar kehat basati sopi sonsing tiso arong tantuli tepi wolong komaji kareng eng tipi pondit rong hang arong hidi langwe wolong komaji sikate rangpi longbiram rongpi cek artu wolong komaji sikati mungpi ronjit be arong kongjogathoy wolong komaji harvi teron pi longki teron arong kongjogathoy wolong komaji kareng phangchopi longki teron arong kongjogathoy wolong komaji Kadom teron pi, Bhadrai tiarong eragaung, Basa pi terang pi, Paning tiarong hawar kehat, Sikaing tipi, Muhuri rong piarong hawar kehat, Sang pi teron pi, Etho rong piarong hawar kehat. Oh, puta. Oh, moron do, Moyas do, Sabin do. Okay, don. Amen taram bo mahud angbong isi prabjin pen mate tong sekot pen kapacini alam thelai khen lo pini nalitum lang mesen ki kani baklang ia ariso nimsu tum angbong abuha pen nalitum lapu nanat RVRA along kedo ji phansi non amat pacini pon lo la sinalitum non RVRA adim lenan nalitum dim abang kang ni pon ji phansi pacini iglo angbong adim abang kalitum mai ke ceng mate mepun me ada pan itum arnam arni ga ceparju bongkrok bong cin arnam ki pu padu pon igji alang litum afansi hang pon iglo lasimo putot nang litum asayang deng nang le iglo lipute non kido ateng pe nang litum kachito thuwe ji pan nilitum taram pon ikpo lasi non abang ke putot nang litum RVRA dim along le nang litum kang ni dam ji afansi nilitum ahin pen chuni riben pen pachini pon iglo kardom putot nili charhipi atum amen nili taram pon thu ikpo Sang pi teron pi edhorong piarong hawar kehat adun thu om phu tok pi paning tiarong hawar kehat kajok ing tipi chomna teron arong hawar kehat kajir hanse pi sartheng tiarong langlokso kasang teron pi tara langso dipu kadom ris strong hang pi starwis strong hang arong solia meghalaya alasi nili ketaram pon pen nalitum ladak nanglik elo lipung te kachar julong tang abang pi atum an sitame prabjin pen aprangan ki bang ipansi chuning rilo charhi pi amana peng pen nalitum phani litum Karcho ponji afansi amen taram poniglo kardom puthot litum labang suang bong arsigjit mate tong sikot pen pachini alam tela pohelo manpeng kedo ake hai sar madhuram lekthe alang lipan
Karbiang long aron marim karbi aron marim armu chinglo mamai pi general secretary sir sir alang lipan ke hang lasi stage lo ne wa impan pachini iglo amen kita rampen ke hang tam charhe pi uche pi atum aprang hoi along wang pen alitum align mate ka pache kengjir pen karjap ji aphan si chuning rilo alang litum phan inut pen man peng pen karchu pon ji aphan sini tum chisik pon iglo Lasualong ilitum ardi doklong pen ilitum pini arnama phan kachepar ju mate arnama hai ke hang ponji bongprok bongsin arnam kipu pon abang pu atum an ang bong alongan kiwang pet pen nalitum kang ni me sarji phansi chuniri pon pen pachini pon iglo lapen bongkrok bongsin arnam kipu tang et pen apilo libute nalitum non kitur pen kiwang adim kang ni ji adim putot kachedam thuji phanstame non pen than pachini pon ikmek lo non abangke non pilo pune Bong chin bong krok tu mahan tak pang ino. Non aku ke kan tu mahan tak patu. Ante hala kartui tu mahan ke non aku pu hadak patu dun tu. Hello check. Hello check. Hello check. Hello. pachini lam thela phui khen lo non amat ilitum bongchin bongkrok arnam ki puponji abang thu atum aphan aprang angbong adim hang pon lo lapen kikan sepak lang ponji risodim so atum abangke nanglitum non amat Hello check. RVR ele doig venon methang nalitum atim pen lasi bongkrok bongchin arnam puet pen apilol te nalitum kicheng pen kachi signai abang thu nalitum achor asonak taksi ladak putot wang thupo lapen bongchin bongkrok arnam puet pen apilol te alang litum abangke putot methang ang hoi adim chedam pon thuik po lapen non nilitum karcho ponji pu amen kataram pen ke hang abang thu pi atum abangke non ala nangkele tang atum karjap kapaking ria sonsi wang pen arjap ikbom po an ke nilitum mahin pen alang tum pan archo ponik po nasinon adun thu nili amen putot than hang taram ponik po alang litum sitame bongkin anam tu mah chuning rilo litum pini la bongchin arnam kipu kapaklang dunji mate arnam hai ka cheparju abang phu kurusar kadok be tum stam na tum ingthir jir mate chelang mesen pen kewang na pache kengri pen wang ignon la pen nangkang ni stame pache kengri pen le na tum ingni ignon la pen na tum arnam mi puyi hu abang ke sendel keng op abang chiwan vedet te mesenji la pen det apilitum bongchin bongkrok arnam puet pen apilote na tum kita mistame cekengri mate align pen cedam susi nalitum kang ni ang hoyadim cedam thuik po la sinon kiwang sitame nalitum kiwang cepalang me iksenon angri pen apa cekengri lewang ignon la pen kang ni sitame nalitum pa cekengri pen le ingni ignon pusi ni tum hen pen pachini pon thu le thot lo edu Nongri Dia tu hang Hello. la sinalitum pache kengri align le doig non la pen asap so nalitum ilam mabake pache loik cheta chok ilam alain ke dui phan kadok weta arja biket ha alain ke pa mesen ni phan angren ke pa mesen ni phan arnamatum kadok weta arja biket ha an ke hala volunteers tum nangli tum phan
ทีนี้อะไรก็ส่งสิโดนายมานังท่านเพราะเราวอลเนเทียร์สมาธิงเป็นเลยตุ้มเคลมนังอาดิมเทโอพอสิลิตุ้มล้านเชเป็ดนังในอาพิจิรุยท่าอะไรนั่นปัจจิลาปุยลามบักเชโลท่าโหพลังมันเคลมนังเลย Pakai tha, pakai tha. Kado ke weta hedi lapu elam lambak akini cipa helo tahu. Anung na tu adim te piklang mati cepet o nang ne api ciru tha. Komali api ciru tha adim te piklang. Cesang jai tha cepet ong lu. Api dam te te. Pakai tha, keng kipin lang. How dak ko ang ti sa thing no. Pachini tu lo bong cinar nam ki pu jalin po tu mamen li taram bong ipo bang sirkep abang pu la si alang litum stame prapjin ben giwa impansi pachini iglo amen la elo bilison terang karbi indian youth council mai pu harsing hanse hempu mukrang adorbar kongchun bang longkisor phangcho longsing be bopong asar kolom sing be birla welson tiso kekesie sarmen phangcho rup sing tiso bijat sing pro bang sirkep abang pu bong cinar nam pu jalin po tu prapjin ben aprangan giwa impansi hang taram pon lo Prabjin pen putar pachini tu levoy lo bong cinar nam ki pu jalin po bang sirke pa bang pu amen bilison terang harsing hanse longkisor phangcho longsing be kolom sing be welson tiso sarmen phangcho rup sing tiso bidya sing kro nalitum prabjin pen aprangan ki bang pen bang sirke pa bang pu ladak nalitum nai pali phansi than pachini pen iglo kardom Hello. Nimasong putot pachuning riben nili lam cipaklang pon hui iglo nimasong amen pamu nimasong ke claim abang pu phia tumapan amen ke taram pamu amen ke taram pon pedet doi kok la si dia chohang lo la si putot nili amen taram pon iglo long ri krehini sar habe amai ta amen achitong ik dun la si alang tum same metang adim machini phan pachini iglo la pen karbi ser hong thom amai la hello la si thot nili tu mahin ben dia chohang si pachini thu woi lo karom bang sir ke bang phu bong chinam ki pu bonje bang phu do men char juk tha bilison tara karbe number ni sunum sa melong mepu harsing hanse hempu mukrang dorbar long kisor phangcho long sing be wopong asar kolom sing be birla welson tiso kekesie sarmen phangcho rup sing tiso lapen bidya sing kro alang litum bang sirke bang ka prang chatai bang si angdi sila bong chinam kang thol bor ching nam ki puljolong jalin potum loi ru chuli thot lo la bang sirke bang phu bang pieto men abang potom men char juk tha aka ha bilison terang harsing hanse long kisor phangcho long sing be kolom sing be long sing be bang wopong asar kolom sing be birla welson tiso kekesie sarmen phangcho rup sing tiso lapen bidya sing kro alang litum bangalang song chatai mate aprang an ke bang ipansu chuning ri lo prabjin pen nona mar alang litum hang ke thelong bang ti gwet lang ala si nalitum do holo do sme prabjin pen la nalitum hanang apanong pe chatai long ke bang pen atam kang thur ke cheng ponji pansu chuning ri lo roi thule thot lo ake hai bilison tera nali do holo do sme bong chinanam kipu asai yang deng long nangkap le prabjin ma chuning ri lo rồi thu lệ thọ lo aklam lo non mat bang pli vet lang la sin non e phong amen taram pon thuik po ake hai bilison terang KIYC ake hai harsing hanse hempu mukrang dorbar ake hai long kisor phangcho ake hai long sing be wopong asar ake hai kolom sing be birla ake hai welson tiso kekesie ake hai sarmen phangcho ake hai rup sing tiso lapen ake hai bidya sing kro angle ditum bang sirke bang aprang aklam long ki hai panchuni riglo Paprap ikji noi ke bang ba? Arnam ki puye tum nang litum prabjin pen ke bang pansi chudni lo. Oh la puang ik penoi.
to bang serang to arnam tu keder lu Guru sar atum aphan karcho ponji amen puthot nili taram ponik po nali tum dak sido ilo lipong te karcho I halakisik abang putum do lang tum long kita prabi phansi pachini lo Guru sar guru asar atum dolang ma velo ho dolang te bang ho hada kali dak sio arnam punai yu aprang klang dak along hada ane klang rimbu non abang ke nali tum aphan isi litum lapu kachisik mek la sinon manan tum ingni ignon ilitum ke bong chinar nam ke ilitum chief minister angnu silitum puigji la sinan tum ingni ignon ilitum arna mahai ke hang mate bongchin kachepa me mate bongchin arnam ki pu abang ke ilitum pini ke chopapon alhisar po manpeng ke the asam chief minister Dr. Himanto Biswa Sharma alang linang le eta pisilitum arna mahai chuhang ponigji lasi non ba litum kachisik lasi mena dim kachingni thuje phansi chuning ri pon pen pachini pon iglo lasi non ba nge puthot jai mek dam thulo nang litum guru sar atum aphan karcho ponje phan amen nili taram ponik po nang litum amen ke char julong pen aprang ke bang phije phansi chuning ri pen pachini pon iglo lasi guru sar tum amen la pui khen lo langhin teron prodiping tiarong hidi langwe ulongko maji khoya sing be sarthe sing be arong tantuli athoi ulongko maji rup sing tiso rambor tiso arong tantili thepi ulongko maji biren teron kanya teron arong kongjuk athoi ulongko maji bhupening ti paning ti arong habar ke hat paniram timung ethorong piarong habar ke hat mohon sing lekthe paning ti arong habar ke hat ruhin terang long terang arong habar ke hat mohoning ti paning ti arong habar ke hat biren sing phangcho kiri phangcho arong boy menri west Karbi Anglong langdo rong pi rup sing rong pi arong west Karbi Anglong dhanisan lekthe monsing lekthe arong wolongko maji ram terang longnit terang arong mohong di jua munthi be krong be arong nihang Karbi Anglong mohori terang borsali teron arong jani senar chinthong starvis ronghang solia meghalaya pen modon be starvis ronghang solia meghalaya Lapen do thulang mon milik huri ingleng arong kangbura kro huri ingleng arong borsing ingleng huri ingleng arong borsing teron rongkhelan arong dilip rongphar donghap sonjoy rongphar sarthe rongphar arong borsing kramsa chai teron arong hemari teron chai teron arong ansing teron chai teron arong chandro teron chai teron arong longsing teron chai teron arong lasinalitum amen ichar julong tang atuman prapjin pen aprangan ki wangi phansi chuning rilo non hajong nili ketaram pona kurusar atuma men nali tum char julong ik pen ladak nang lik elo lipute prapjin pen aprang ki wangi phansi pachini poniglo athe apor dure pik puthot ucha bang thu atum stame nali tum nangli men char ju iglong lo lipong te ladak aprang ni wangi phansi nili pachini iglo amen lai khanlo ucha Bijit milik sarthe inghiarong kongjuk athoi bolongko maji langdo rong pi rupsing rong pi arong west Karbi Anglong dhanisan lekthe monsing lekthe arong bolongko maji lodep pi amen charju ikha la penal tum amen ke charju long pen ladak sido iglo lipute aprangan ke mai phansi pachini poneglo amen kare ingti ikathar pi rong kang tui dipu kareng bong rung pi radhon phangcho arong gothat langso west Karbi Anglong jaterang mijung langso dipu sikari teron kajakram sarong langlokso Kurusar. Jasemet non ma chisik thuik tha men taram thule thot lo kurusar mate karchu je bang pu bang phido men
Mon milik hori ingleng arong Kang Burakro hori ingleng arong Bor sing ingleng hori ingleng arong Boron sing teron Rong Khelan arong Dilip rong phar Dong hap Sonjoy rong phar Sarthi rong phar arong Bor sing kramsa Chai teron arong Hemri teron Chai teron arong Ansing teron Chai teron arong Chandra teron Chai teron arong Lapendo thuik lang hin teron Prodip ing tiarong Bong Chin Kipui tum an Bong Chin kecewan tu an pawang lamoi dah. Bong Chin kecewan tum an. Isi lah aprang aja tayo kedo bang serkep bang popan dia cuai ilon ali tumpan ani kiso na pacing tang ret lasin ali tum malom sopor abin kita mi pancuni riglo man kedo kethe geding tum pan kang hong ilang malom sopor ali tumpan kisang japon piglo lasin ali tum atibin malom su kisang pancuni riglo la pela bang solong arong tin habartin kar biaron bare marat ke kroi kedo ana bang po bang pitum sitame bong chin kachawana bang pu atuman sitame pir the sining ru retik kar biaron bare mangse pang tang pang ponji pora tur da kahang ponji phan pu kachisik tang ke bang pu bang abang pu kedo ana tum sitame prabjin pen ani tum phana pondong pia chatai along wang pen kachisik mek ping doi phan chuni riglo Bong Chin kecewan tu an pawang. roi thule thot lo ingdeng hini kar biaron bare marmo chiru ma mai pi mai cheng che ko pir the sining ru retik kar biaron bare ke pang tang ke pang jang ansu se alira lon pen ke chan thuje phan pora tur da kahang jialong arong tin hawartin pen nang chitong dun arong asar ru basar guru sar borwa ke do anatum sitame bong chin bong krok asika son pen ke chisik tang abang pho tum phan an nang tum phana pondong pia chatai long an ki bang pen ke sang ji mate ke chisik mek pen doi phan chuni riglo la pen la aprang ke do bang sir ke ba bang phu guru sar po la pen jalin po bidi sar tum sitame nali tum phan dia chohang iglo nasionali tum malam sopor ke sang adim lo an ke pali phan chuni riglo Rui thule thot lo la aprang chatai long kedo bang sirkep nili amian taram igjat po Lo ke hadang abin sang nam tha pu ba. arjik tha aka hai bilison terang harsing khanse longkisor phangcho longsing be bophongsar kolom sing be birla velson tiso kekesie sarmen phangcho rup sing tiso bida sing kro nalitum jongsi lada kedu sik sakcha jinang nak lipudang te ati binang kita infanta apor piglo Guru saratum phan sayang deng bopen men tanam thule tholo noi phong tanam pudul po aka hai lang hin teron prudi ping tiarong hidi langwe wolong komaji khoya sing be sar the sing be arong tantili thepi wolong komaji rup sing tiso rambo tiso arong tantili thepi wolong komaji biren teron kania teron arong kongju kathoi wolong komaji lapen adun thu bhupen ingti paning tiarong habar kehat paniram timung et horong piarong habar kehat mohon sing lekhe paning tiarong habar kehat ruhin terang long terang arong habar kehat mohaning ti paning tiarong habar kehat biren sing phangcho kiri phangcho bhoi menri west karbianglong langdo rong pi rup sing rong piarong west karbianglong ধনিসন লেখে লেট মনসিং লেখে অরং ওলংকমাজি রাম তেরাং লেট লংনি তেরাং অরং মোহনদি জুয়া মানথি বে ক্রং বে অরং নিহাংকার বেংলং মোহরিক তেরাং বর্ষালি তেরন অরং জানি সেনার চিনথং স্টারউইস Ronghang Sulia Meghalaya Muden be Starvis Ronghang Sulia Meghalaya La non hejong ketaram pona bang phu bang phiatum nan tum phana ding klon nang sing kedang pidelo la se prabjin panel tum phan nang ponong piadim long an ki bang phan chuni riglo
Lumding kudu ke fire sambar lo ke ulangin Lumding lebih itu kalau mau enak. In place, long need adim lumding in place. Long need in place of lumding. Lumding lebih itu. Lapu na tu dim tu bilang hang jo hap pawang lapu pahala arni ke so tu pawang kali ti ho jo public tu pawang isi kapachini alam the lapu khen lo bom nai mati hala arni ke solong ke do pe purun po purun nangli tum arni ke solong ke do aduk dora jila sila punar ati bin do iklang nangli tum lapun atu arvia na thula bangik tami kangnia dimta do iklang nangli tum mathanang ne lasi volunteer semua lapen volunteer satu maphan kapachini alam the lapu khen lo nangli tum la arni ke solong ke do pe purun po purun tum maphan ladak ati bin along an kangnia dim ke than non ya phansi chuning rik lo puthot pachuni thu la thot iklo arni ke solong ke do pe phurun apen po phurun atum nangli tum arni ke solong ke do nangli duk do pik jil asi dak ati bin do kok langa posi kangni ang hoi ta do lasi nangli tum dak ati bin along le ke bang ikja phan chuning rik lo non malam sopor people tangte karcho asayang deng pangcheng ponpo lapen bongkro karnam kipu asayang deng sita militum pangcheng da prangpo non malam sopor people tangte Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ilitum labangso karbiaron barim chingru mamei pialong nanglekpo lapen karbenglong Autonomous Council Chief Executive Member mankedo Dr. Tuliram Ronghang lapen tim karbenglong tum sitame nanglekpo alang litum nangkili pen lo tangte alang litum athengno si bongkrok karnam kipu asai bang litum pangcheng ponpo lasi bongkrok kacewan lapen bongkrok karnam kipu dunja phan pura chi sik ding pen kebang bongkrok kacewan abang phuatum anabang keladak aprang an kebang ije phansi chuning riklo lapen nang litum phan malom sopor lapun ning ding pen ke doje phansi chuning riklo athemai litum lake nim arna masai arna makam si ke klema pot ilitum asapso ning ding ning jom sitamia kenang sabdo lasi ilitum ing hong nang baret pusitame mathanang nelo ilitum ningkan esek pen arni siverji pinia son kachitong long asi pini arni abangke ilitum nim isivet aposi ningta isivet nang po la pen ilitum abangke la puson ilitum aron bari matuma phan angri do thek the ilitum aphan ki pu atum sitame pini abangke ilitum aron bari matum angri ke do thek ang thek la pen ilitum kaching room aphai ke ong nai plotang te kedam tangan ningkan ta aron barim ching room ame pihin lo la pen peneng le thot sitame aron barim ching room ame pihin lo ilitum hok long ji la pen pamanik lo nang non malam sopor people tang te karcho sai doikji asi kurusa ratum ambe nang litum charjoik tha la pen nang litum mo karcho ji asayang denglong ka chisik ding pen ke dodon ja panchuning riglo thema apor alam do kurusa ratum ambe la ke la puhen lo langhin teron prodip ingti arong hidilangwe
khoya sing be sarthe sing be rong tantili thepi volongko maji kethom rup sing tiso rambor tiso rong biren teron kania teron arong kongju kathoy bhupen ingti pan ingti arong habar ke hat paniram timung etho rong pia rong habar ke hat mohon sing lekhe pan ingti arong habar ke hat ruhin terang long terang arong habar ke hat mohon ingti pan ingti arong habar ke hat biren sing phangcho kiri phangcho arong boy minri nijang kar benglong langdo rong pi rup sing rong pi arong nijang kar benglong dhonison lekhe monsing lekhe arong volongko maji ram terang lumding terang arong mohong di jua manti be trong be arong nihang kar benglong mohori terang borsali teron arong jani senar chentong service rong hang solia meghalaya muden be service rong hang solia meghalaya lasi kurusara amen nangli tuma phan ka pachinia teng pen nangli tum sita me cherok tok pen ke doje phan choning rek lo athe manon balom support people tangte karcho asai bang ke deng ponik je phansi chisik ik ding lo alaman ke hedi mupen ganing jeteng hela kursar do ante lagi ini ke kursar lo mati ho ku dampe no ani jitu kole sisi pon kole no ali sa do kon kursar kole pancing Hello, 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 Chief. Hello, 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 hello. Itu awas all of dia. Hello. non nilitum puthot kachupa pon pen litum alang tuman karcho ponji do lasi kecheng si litum charhe pi tum hale archo ponik lo nang lasi nili amen taram ponik lang kecheng si bangke laso phina tum nadak jong si nangale lelang dolo dokok lipong tan tum prabjin pen kiwa in phansi pachini lo kecheng si amen ruhila ti sopi dolo kadi ruhila ti sopi harmony poson aja lepat gila
non fast announce non terim ke par jutang lo non putot ki duti bang kela felicitation bang dopo masih ala presiden bang non signature bang bom lo la nang le lu te la claim fit po la da tang ke lun tang pu na bom chin bom prok na nam po to teng announce non bang la tum felicitation silang usah la tum di na presiden bang desi lampu palamang kita la do lo hang bang bom lo hala kadak suryo rong par dolo hala em tum dolo la tum papak tina Putot adu yang same kardom lapen hem-hemarnam hempuarnam pini jaimek kechengsi tadap apor tirim ki pima de keparju laso jaimek tang igelo non adun suo bangke abari majutang kabochi atumapan karchu laso jaimek non ilitum angcheng ponikpo laso philu liputang de putot arjuta o karbi pu alunjir lun kimi kangpu asai ingpu bon mate deng ponikpo laso phi ilitum radamai piapan kachisik lasopi ilitum putot kacipacini mata ilitum dak kacopapon alang litum bangpu bang piatum han pacini ponikpo lasopi bongkrok arnam kipu lasopi pini aputha kalam the mata ilitum pini ilitum ladak kacetong aputha kalam lasolam the pacini ponikpo lapen lasopi lo lipuang te alohi sarpo phan tokjira lupen akenang sot ahormu aputha kalam the ke than pachini mate loge pajir dun laso phi litum alhi sarpo tumpen lam the karj la hello asi nona bangalitum karcho angdeng le litum chisikik na amun nang menang hang tik nang pipi do nang padang kan elo ma tiap kang alis nang pina ke cibuji no de ko lahai nona bangalitum karcho jia tumapan mopen nili tum amen tarampon bom atumapan puthot ket amen tarampon thuoi charhi piatum jongsi nali tum amen taram ateng pen ladak nang lek elupte aprangan ke doye phansi pachini lo amen lake rohila tisopi rinu teron pi binarong pipi basa timong pi kaku bepi rani rong pipi binamai teron pi basa tisopi kareng tipi sika terang pi sika timung pi harvi teron pi kareng thangcho pi kadom teron pi basa pi terang pi sika eng tipi sangpi teron pi omphu tok bipi kajok eng tipi kajir hanse pi kasang teron pi lapen kadom res rohang pi labangke charhi pi tuma men lo laso men itara mateng penal tum ladak chataya lo sido iglo lipong te prabjin pen aprangan nale tum kidam ye phansi pachini iglo lapen adun thu ilitum karcho ponji amen mate ilitum kachupapon lodepi mate lodep atumaphan amen lai khalo kareng ing ti kathar pi ronggang tui dipu kareng bongrung pi radhon phangcho rong othat langso west karbiang long jaterang mijung langso dipu sikari teron kajakram sarong langlokso labangke lodep lapen lodep pi atum abang thu pi atum amen lo nalitum jong si chataya lo si doiglo lipute nanglimen kachar julong ateng pen aprangan ki wangi phansi puthot than pachini ponthulo nona pita bong chin bong prok ke watu wan bom la ma tiap kang sawang ladak pen pipi po mo pipi lo ma nona bangke labangso karcho ajai mek asai non harmony be ake hai pensi alang lisi cepa rideng ponik po alang lipansi atu pi pono la non
kapak lang a video lake chuneng kecheng si karbiaron barim armu chingrum pi amai pi ahut ilitum ninga che theklong Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma karbiaron barim atuma phan ing tangkring alam theke thane pachini dekang a video iglo Hem hem manam oi pithe oi pothe oi sumthe oi suaithe oi menthe oi nethe hem manam Hello. Tangte aporalam dopot itu non bang la karjo amai bang leceng ponik tilo na la sinili keceng si hang ponik ji char he pia tum hansi dak hang ponik po la sila so amena teng penali tum baik no keceng si la ke ruhila tisupi char he pi ruhila tisupi aphansi dak aprangan ke wangi phansi pachini lo la pen la bangso char he pi aphan karjo ponji la keceng si la ke ile tum Karbeng Long Autonomous Council Chairman Sir Rajuti Sosar phansi la bangso karcho dinji phansi pachini lo alang lihan lo rohila tisupi Choropik lo sa lapenon puthor hang pon thuji lake rinu teron pi Charhe pi rinu sound there sound announcement he pele dia se sound there Rinu tiron pia pans teme aprangan ke bangi pansi pachini lo Rinu tiron pia pan karcho ponji la kili tum sar Muduram lek the EM Karbeng Long Autonomous Council alang lipansi archo ponikpo Ang di si pen Richard F. G. Phansi chuning ripon lo halapuna tu ilitum aron barim kaboche pen pinian tapareng sap kepa dopona bang phia tumiglo Puthor ne lihang pon thuji lake bina rong pipi charhe pi bina rong pipi labang sonong iki pi pajir ponji lake ili tum kaching hon sar lunsing teron EM Karbeng Long Autonomous Council Puthor ne lihang pon thuji lake kaku bepi alang li phansa medak ke wangan ji phansi pachini lo kaku bepi aron barim dumda ha komentu pene arni plangrap ciklu plangrap pen ilitum kacubuce la sonim pinian ke la soari anim ke parja batu ma phan an sitame ilitum aron barim mai hin pen aman ilitum pilong lo camera focus koribo live camera e award felicitation hoy ase etu live camera to focus koribo kaku bepi phansi dak apran ke wangi phansi pachini lo kaku bepi ave ma jongsi ave polote man sila alang liphan kar chuponik po la sinon bang ke rani rong pipi aprang si labante labangso kar chuponji la kele tum kaching hon sar sojo rong par EM Karbeng Long Autonomous Council alang lipan si ar chuponik po char devik tha kaddo ko beta Puthor ni lihang pon thuji dake binamai teron pi phansa me dakan ke wangi phansi pachini lo lapente labangso karcho ponji la keli tum MSC sar mongwe rong pi alang li phansi labangso karcho ponji phansi pachini lo
অপাৰেক্টৰসকলক ফেলিচিটেশ্যনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে এলইডিত দেখাই থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ Uthorneli hangpon thuji lake basa tisopi. Basa tisopi fansa me dak anke bangi fansi pachini lo. Lapete labang so basa tisopi aphan karchu ponji. সেইটো নহয় আমাৰ যিটো ফেলিচিটেশ্যন ক্ৰুই আছে CFO. Alang li fansi labang এই ভিডিঅ'খন আপোনালোকে এলইডিত স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ Ase bang papi pedale. এইটো বন্ধ কৰা সেইফালে যিটো ফেলিটেশ্যন হৈ আছে আমাৰ ষ্টেজৰ লেফ্ট চাইডত তাতে কেমেৰাটো ফ'কাছ কৰক এইটো Non puthor hangpon thuji lake kareng ing tipi. Kareng ing tipi fansa me dan ke bangi fansi pachini lo. হালা মুনিত তুম চিংসম দু নং লো কেমেৰা Kareng ing tipi. হালা মুনিত ভলান্টিয়াৰ তুম হালা Kareng ing tipi. মুনিত তুম হানা সব ইং ফাই চথা মুনিত তুম হান ইং ফাই চথা কেমেৰা ক্লাং ক্লে দেলো Kareng চিংসম ing tipi. Kareng ing tipi abe malaho. Kareng ing tipi jong si abe polote. Sika চিটো terang পিক pi. নাই সিটা চিংসম ফ্রম মাঙ্গানাং নে Oh, alang lipan karchu ponji lake sir. Tisu sir. Karbeng Long Mas Council Chairman. Alang lipan si archu ponik po. Churupik lon lasinon puthot bangke sika terang pi fansa mega bangi fansi pachini lo lapan. Cari pi sika terang pi. Lasinon labang so karchu ponje la kaili tum sar mudhuram lekhe alang lipen sar chu ponik po. Non puthot ni lidangan hang pon thuji lake sikati mung pi puthot ni li hang pon thuji lake sikati mung pi doma sikati mung pi avedi sikati mung pi ave lasinon puthot ni li hang pon thupo lake harvi teron pi Harvi teron pi afan karchu ponji la kaili tum MSC sar kamora killing alang lipan si archu ponik po. Churopik lo lasinon puthor hang pon thuji lage kareng phang chopi Kareng phang chupi ave ma jo ave bolote kadom teron pi charhe pi kadom teron pi ave ma jong se ave pote basa pi terang pi charhe pi basa pi terang pi alang lipan ilitum sar phukon pen se archu ponik po Choropik lo lasinon bangke puthot hangpon thupo lake sika ing tipi labang alang lipan karchu ponje lake ilitum sir lunsing teron alang lipan se archu ponik po Lasinon puthor hang pon thuji lake sangpi teron pi alang lipan se medan ke wangi phansi pachin lo sangpi teron pi alang lipan karjo ponji lake KKCA president sir Dhon Singh Teron mate pongsi alang lipan si archu ponik po puthor ni lidan hang pon thuji lake omphu tok bipi
non ni liput harang pon tupo lake om futok BP lasi alang lipan ki pajir ponji lake ile tum DFO sir tok bisar pensi pajir ponik po puthot ni lihang pon thuji ladak kajok ing TP kajok ing TP non puthot ni lihang pon tupo lake kajok ing TP alang lipan ki pajir ponji lake umrang so EM sar Samsung ti alang lipan si dia ikal Samsung ti sar pensi pajir ponik po puthot ni lihang pon thuji lake Kajir Hansepi alang lipan ki pajir ponji ilitum EM sa surjorong par alang lipan si pajir ponik po Kajir Hansepi lasopi nilidan hang pon thuji lake Kasang Teron pi taralang so divu alang lipan ki pajir ponji lake ilitum chairman sir Raju Tiso alang lipan si pajir ponik po puthot ni lihang pon thuji lake Kadom Miris Ronghang pi Kadom Miris Ronghang pi Nasiki pajir duji phan ilitum MEC ni Kadom terang pi alang lipan si pajir ponik po puthot nili chari pi panhang pon thuji lake Sangjor Tisopi Sangjor Tisopi avedi Sika BP chari pi Sika BP avema puthot ni lihang pon thuji chari pi lake Basa Singh Narpi Huring leng arong Basa Singh Narpi ave polote Kahan Tok BP rong khelan Kahan Tok BP doma Kahan Tok BP ave polote Kadoming DP doigma ave polote non mangke la kurusa la tum phansi pi pon thula Chuning diglo la sayang deng bang ki paprap ijin japan athe karchu ji sayang deng doi pikla la cheng pon thor na kali pulote la pu po la se aporta
en unang elo la sinon bang kurusar tumban si hangpon thik po langhin teron kurusar langhin teron hidi langwe bulong komaji langhin teron kurusar langhin teron kurusar hidi langwe bulong komaji malam support chenik la ke hai la char he pi tum jong si ke karcho sayang deng tang lo pulo tang te alang ni tum phan ma ke mi thang adim kita mi phan chuning rig lo เป็นกุรุสาตุมตาเมต la kelong tang tumban bang ke apidam melo la kelong le tumban bang non la amen liswa ne bom lang la si alang di tumban bang dak on ko la pen malam support chen thuik lang la bang solong kurusa ra tum ong dung tum bong china tam kang tho long doje posi nali tum men taram lo pulo tang te la karcho adim aklam long an pale pen puthot nali tum pan karcho asang deng tang lo pulo tang te nang mi thang adim puthot ke chibang thuje phan si chuning rig lo โอเคเนาะก็ละนนที่วันตุมันบงชินบงรอกที่วันนั้นดาวางออก isi ru thule thot lo malam support thi en thuik lang minute si ru thule thot lo ing deng hini kar biaram bore marmu chingru mai pi mai cheng che ko ong dung abang pho tum pir the sining ro re tik kar biaram barem apan ke pang tang ke pang jang ponje phan pura bong krok anam ki polong ong dung hawar prekjam hawar pen ke bang rong asar pen chenglok ka kurusar pen chenglok duhi di pen chenglok borwa pen chenglok nangli tumla bong chin bong krok asik son ka chisik tang abang phu do ana tum phan sitame la aprang acha tai long an ke bang pen nangli tum phan adim long ke sang pen la bong krora tam kang thuro long sitame ka chisik mek pen ke do dun je phan chuning rig lo la non bang ke OCP phan si pi ponik po la sida OCP non bang ke OCP Rani Teron pi doma bahasa pi timung pi dan bang igno rồi thule thot lo karcho abang phu sengme rabang atung sedap sedap ni thala sa por bang pajum jede je phanchuni rig lo aporun jung ipik lo la kuru sar tum setame non he jong ni tum kataram pon na mena teng nali tum chisik mek pen doi phanchuni rig lo ketaram pen pen lo pulo tan tum kitam phiji phanchuni rig lo Jasemet kacuningri la pen pacini la pohan lo nilitum arni dingklui pensi charhipi kurusar ucipi uca kakre tumamen kedeng la son lo la sila nilitum long nangkele tang alis ansin nilitum amen tarami chotpo la pen kidude tumhan an kilong li tumhan an amen kawi tumhan puthot ilitum la aron barimar mu chingru mamai akomiti pensi puthot nangli hemwang pensi nilitum na archu thuikpo adontin amen ka witu mahai nil tum nar chu thui ko la sila ko an ma lis long ke do la an man le ar chu chonon amen ka witu man ke pachi damen non la pen prap jin si melo non bang ke OCP Rani Teron pi OCP Rani Teron pi OCP Rani Teron pi abedi OCP arong sorjong si manedo pulote aparman deng pidun denot Rani Teron pi arong sordoik ma jong sido pulote labang nang deng non deji phansi pachini lo arong amen puingo non bang ke lodep pi tumhan se archo ponik po kare ingti kathar pi doik ma kare ingti kathar pi lodep pi
Kareng bong rompi lodepi non bang ke lodep ap hansi archu ponthupo lake jaterang 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 ilitum iem surju sar pensi archu ponik po totang de kadog ve dame asek te pen richorde biksina ini tu mithang nim parman di kadi kali makalang lasinon bang dutulang lodep sikari teron sikari teron sikari teron kaja kramsa arong lang lokso pen sikari teron doma avedi non bang ke baroya tumpan se archu ponik po khoya singh be khoya singh be khoya singh be sarthe singh be arong bolong komaji khoya singh be doma ave rup singh tiso bolong komaji rup singh tiso bolong komaji Rambor tiso arong pen, bolong komaji, avedi. Long nit tiso, bolong komaji, long nit tiso, bolong komaji, avedi. Joy Singh be duik ma. Barelong pen sige bang alang li. Joy Singh be. Vidya Singh Hanse Arnam Langpi Vidya Singh Hanse Umrupo Ingti Meghalaya ave non bangki ucha teman se hang ponik po Bijit Milik Wolong komaji Bijit Milik Wolong komaji Langdorong Pi Wesker Bianglong Langdorong Pi Ucha Dhunison Lekhe Wolong komaji Sar Dhunison Lekhe alang li fansi medan ke wangi fansi pachini lo lapente ki pi pajir duni fan ile tum DFO sar tok bisar pensi pi pajir ponik po Madura mate. Arjekta umrupo inti alang li farman alang li pensi deng ponik po non bang ke kakre tuman si hang ponik po Langdorong Pi Wesker Bianglong Langdorong Pi doma ave Singnar Rongphar Langlokso Ron Singh Ronghang Meghalaya kakre Ron Singh Ronghang
alang li sir KKC President Don Singh Teron ben CP Pajir Ponik po. Todang te batai si Richard Senang Donatum. Alang li Meghalaya pen sige bang. Ahem masang hutum kadok weta sikurman elo alang inueta non puda charjap tip lang. Aron bari Todang te batai se Richard Pika kadok we banda. Non bang ke kurusar tomar se hang Ponik po Langhin Teron. Wolong komaji Langhin Teron. Langhin Teron. Langhin Teron. Non puthot hang pon thupola ke Khoya Singh Be. Khoya Singh Be bolong komaji. Kurusar ka anutinda kurusar lo sitamela bangso karcho pon ke lake horjun je pina kurusar to manse lake karcho pon lo. Horjun je pina la to ke karkli hota. Ing thir et pen karkli la so kurusar to manse non bang karcho pon iglo. La se tona tu non bang ke la sona nong e chodeng nunji bolote horjun je det nang po. Khoya Singh Be bolong komaji Khoya Singh Be. Do bolote baik no avi bon. Rup Singh Tiso bolong komaji Rup Singh Tiso. Rup Singh Tiso bolong komaji. Rup Singh Tiso. Labang sonong ipi paji ponji pan KKCA President sir Don Singh Teron pongsi alang lipan si pipaji ponji pan pachini lo. Holapan. Non puthor hang pon tupola ke Biren Teron. Biren Teron. Biren Teron bolong komaji. Kangjang sar latan bang sonte. Chondrokanto sarpan hang ino alang di taparona. Bhupening ti hawar ke hat. Bhupening ti hawar ke hat doik ma. Bhupening ti alang lilama. Nang lilama. Bhupening ti. Paniram Timung kurusar hawar ke hat. Paniram Timung. Labangso karchu ponji la kilitum sar Rajiv Kro halang lipan sar chu ponik po. Non puthor hang pon thuji la ke Mohan Singh Lekthe hawar ke hat. Mohan Singh Lekthe. Puthot Rajiv Kro sar pen sideng pon thu pajir pon thu po. Rohin Terang hawar ke hat. Labangso karcho ponji la ke sar Mohan Tiso board chairman alang lipan CP pajir ponik po. Mohaning ti hawar ke hat. Alang lipen masih pajir pon thu pop sar Mohan Tiso pensi. Biren Singh Phangcho Westgar Bianglong. Puthot ilitum Tiso sar pensi pipajir pon thuik pola ta. Langdo rong pi Westgar Bianglang. Langdo rong pi doma. Langdo rong pi avema.
sir donation lakhe volong komaji donation lakhe volong komaji Guru sir donation lakhe Ram Terang Guru sir Mohong di Jua Ram Terang doik ma puthau dili tum ti sosar pen CP pajir ponik po Manthi be nihang kar bianglong Manthi be doik ma Manthi be Curig lo di sosal panpa Mohori terang doik ma Mohori terang Mohori terang kurusa Borsali teronarong Borsali teronarong Mohori terang Junis Singh na Junis Singh na Chinthong Junis Senar Chinthong Guru sir Meghalaya Junis Senar Chinthong Meghalaya doik ma Junis Singh na labang sunong ipi pajir ponji lake Mahendro Teron gunda alang liban si pajir ponik po Muden be Meghalaya Mon Killing Huri Ingleng arong Mon Killing doik ma Mon Killing Teron sar pan si pipaji runjiman pachini lo Kambura Kro Hori Ingleng arong Kambura Kro doik ma Borsing Ingleng Hori Ingleng arong Borsing Ingleng doik ma Boron Singh Teron Rongkhelan arong Boron Singh Ili tum KKC President Sarban si Pajir Ponik po Dilip Rongphar Donghap doik ma Sanjoy Rongphar Borsing Kramsa Borsing Kramsa Henry Teron Chai Teron arong Henry Teron
อันซิงเตรอนใจเตรอนนะรองอันซิงเตรอนอันซิงเตรอนจันทราเตรอนจันทรเตรอนใจเตรอนนะรองลงซิงเตรอนลงซิงเตรอนดูอีกมาลงซิงเตรอนใจเตรอนนะรองLokiram rong par, Lokiram rong par, Lokiram rong par. Khoya Singh be bolong komaji. Biren Teron bolong komaji. Biren Teron bolong komaji. Ave ma. Nona mat ke lan hello lasi mo ke long dun dia tuman semenali tumhan hem sinang palik po lasi la karchu asai bang ke la pan sing ton poni kok po churupik lo kardom dona tum ili tum hala pupe nang ki lut narsi munit ong munak lo apot nang ki lut pen la pu na ta bang ikha la pu na ta munit pa pleng lo na e farvet ong chom lo pote char leng hi pu tho bang e pu dona tum lasi farvet ke dorang ne lo la pu pu ta do lap na la se hala punang ki lut pen tame la puna do ik pikan lang jo la se la puna tame ke bang lap ji Alonso apor nang pikta Alonso surjo rong par em surjo rong par nang linon mat dak stay sang song wang si memorandum long signature pik nai surjo rong par Hem madam Hem madam Choropik lo kado han same pini hilitum pan Arni kemerani litum si hok ponang ji karbi aron bare mar mu chingru ma mai pi phong ni phong litum puthot litum karbiang long chat kali karbiang long ban ang tanan kedo aron barim litum pini kache tong long lasinon puthot ni litum hin ben pachini lai khen lo arong tin ben kewang bong ar nam mi pu ma de bong chin ar nam ki purun ji pu chisik nai pen kewang do lipong de aprang along na tum adim dolang asap so lasina tum wang ik tame Lapen kang ni adim bang lapu RV tuara nat dolang lasi halapu arni so sitame nima pharma nang litum ning ithir pen mate nang litum ning chipang thir pon et pen hada kang ni ponji aphan stame pachini ponik lo athe litum pini abang ke nima pharma ben si kado estame chetong pon lo Lapen halapu tuar parai sitame sarnung ki dip do Hala dak stame nang litum Cipiti bin mate ingni pon igme Lasi non abang puthol litum jai mek dam thulo nang Arjuta o karbi pu lun ki mi kang pu labang so lun ki tok la ke litum Jinghon parpik abang pulo Sir Chondro Kanto Terang ex MLA Singer and lyrics alang lisi ketok kabondalu lasi non pini rada hong jaya long labang so alun kang pu ponji apan chi signal lo lasi non labang so ang deng ek lo loud wir operator sound operator uthuni gan je play korisulu heitu gan tu গায়কে যেতিয়া হাত দাঙিব আপুনি সেই গানটো প্লে কৰি দিব সাউন্ড অপাৰেটৰ nang nang macet hande no de nang ne lu codeless diba codeless nang lo kali nang phanang chi char ngai mo nang le khan no de alarm nang khan chalo oi Pini Ladak, Taralang Karbi People's Hall, along Apadopon, Karbi Nimbarim, Asonga Hin Pen Kepadopon, Ratching Rumamay, Armuching Rumamay, Longa Tongdun, Habe Pinpo, Sarlar Kethe Geding,
รองอาสารูปอาสาผู้เจปีดูหุยดีลาเป็นกับเปรกสองเป็นไอ้ตรงดุน North East มาเตนี่หางนี่เรบฮาวาร์เป็นนั่งจะตรงดุนกัดดูกวีการเบียนนิมบาริมจิงฮอนเทกรับสารลาร์เกเทกิดิงนิลิปูลาเป็นนิลิปายาฟูรนตุมลาเป็นคอร์ตีลาเป็นจินมาเลตุมนิลิพันเซปินิยาร์นีอาพุทักอาร์มูจิงรุมาพุทักการเบียรอนบาริมอาร์มูจิรุมาพุทักลุนตอกนังจีปุโลลาสิเทกเทเดเรเดสิตามะนิลิตอพันบอรีโลเกจอกเชเกเลเลจงสิดูตาให้ปุโลตั้งแต่นิลิพันดียาอีกท่าLadak nili pudam bang kang tungu bangke dak hempu amen tawe arnam paru amen tawe madu amen ta nili dak jongji ki jongdam bangke le nili son prisi jongdam lo ye sono bangke karbia khe ame thanga jutanga jubat karbia khe pu asang mantang det pu mantang det api nang me thanga jutang do jubat do nang me thanga nim si open akapre ka nim ki dam Kidun, lapang so putak putot, kece patu, nili sorsar se, dak Hindu mata sorsar se, Kristian mata sorsar se, mungkin nang karbi, nang yang si karbi ajang, pulau tu nang runce bangui, laisi pulo, hinia bangke, hini yang dah nili kipuang tungo bangke, jasemera bangke, filosofi, karbi atu manim, a filosofi a putak lo karbe tu manu a filosofi pulo tong da ka bangke pirthe thak mate pirthe kang dur ngule kang dugo hulpen karbe a kheta khek punang mandet pen a phi bangke dak ke thek long jasemet inglong sining lang tomon ingnam ciklo arni Ili tum thek long lo la saja kong do la ke supernatural power pusipulo tang thek un e pina ja kong ili tum chubuche chuing tunga hut ningkani si angbong la bangke law of nature pirthe aron ningkreng la pen barla che pang thek lo la si karbia khei bangke jasemel lang dam lo pulotang te akapre ka ni mason kali karbia khei bangke Lahu aja kong pang tekuni aja keng hoi hoi bangke piju pen hi iar nam nangman lo lasi menangan to thornong pul to ke hi ban sikar dompu monit ke hi la pen arnam long nangli ninglong ta do nangli methang long ta do anu tinlong ta do nangli mesen pul tang ta arnam lo henu dak multe hi lo lasi hi arnam pu ke lahan lo English pulo rationality plus animality is equal to man dak Marada pianing tado, munira pinang tado. Lasi karbi atharam ta hiar nam puki pudam puke lahen lo. Lasi karbi atum bangke polytheism pusipulo, bohu issorbat inutbet arnam phanle kardom kali. Arnam ke the arkli puhi tame arnam ke the phanta hem ke che pon huru bangke la ke chipisar hu ke che padama huru bangke arnam phansi puji nangra ima nangkom nangra rema su nangra ima arnam phansi puji Oh, nang sunang raipo. Buce tame ingtung tame, abur tame akren tame nang raipo. Laan si arbung arpe ke cepek ke. Mana arnam ke the panta ili tuh bangke. Kopi ma ke punang ji, kopi ma ke long nang ji, pudet. Lapen nang limonit nilita monit. Monit pulotang te. Me thang dawe nang li me thang dawe. Son vet nang li me thang. Mga patek tabang. Nang apa the tabang, school nang apa tung tabang, piso some nang api tabang, sakuri nang api tabang, hicia hu nang acarcong tabang, mike kai tabang, nang limi thang upilo do. Lasi ili me thang bang ke lake ke claim ke dam, lahalo karbia tuman nimlo. Lasi ke claim ke dam, lasi karbia tum ke ningkani sipen, ke claim ke dan kiki ke dat buce ingtung lahalo ili tum bang ke arkoi sogroy tang ridlang. Ha mati jong sogbu ci jong anu mati ki kita dang sei lasi karbia tu ke arnam phan ke man ke akaprek thang da pipe nang lening kanisi
ke klaim ke dam kat do ko we ki ke dat ko an ma ke long lasi arna ma phan ke man lasi sangar kimiar nam ki people I ben bangke tiki kang hoi kat do ko we lang nam elo plonta asom tilang dang le plonta karbe tu bangke arnam ke krong thom vet krong thom arnam hansi ke kroy arona hansi ke kroy isia bangke karbe atum ke plang cheng ki picheng aporom pirthe ke plang ang selo lage pirthe ke plang munit ke plang hen up ke plang rong ke plang hansu ke plang atum muang selo tas la anak ke plang karbe atum bangke lun ke plang ta lun hemar nam ridar nam lapen tirim lahen lo la son si lutum an kanwang hitamel tum ahir jume chuhang lo ke thoma bangke litum ke bisas bangke ilitum ke kroy bangke la bangke karjong viru ni lasi karjong ke lasi life cycle pusipulo nangli mahang tek that pen parisu pai ejang pisu sumi and that pen puthot ki tip ako puthot emen ke bang tu ente emen ke bang tu ko pulo laso life cycle long bangke karbe tum ke interesting o cumangkan pulo te karhi pulo te ki judlo ki virlo mati ente karbe akhe ko chantu na halang lasi rong be rong thak kaddo kowe tinthong rongang asu tum arong tin hitame arong aji pidun po hadak si cepanang cipakur ki po hadak si cen cedo aku puthot karbia ke chan pon lepo lasi ke pa er ke doko ka lahlo pe pusi ke pa er ma karbia tum lasi bihu tame lam junuang sa ke bihu ta lalo lapen menangana tum ne phanung pulo menangana adhormo long ni lidundun karbe tung arna puta lang dung wok le horda pusi dung wok le an le pita long le thang bok wok le pu ni le pulo la son kali dak ili tum kiching thang ek keng pen ha ek ipu an dak ating dagarang ili tum ta emek tek tik en tek tik kona pesi ke man lo long le pen le ke man kalima pesi long le pesi ke man pulo tang te ipilu ki tame akke me long ngam hang tek te long le long so aket tera long se hang tek mati la sai tu ki tung chini po ko an ke ter ko an langking du nai ma ko an han che prak nai ma ke chini la se ke cho hun ki ju na horo bang ke long le long ki pi bang long le ben se ke man long le long ke ki pi ke la no I pi lu kyang ho se ki phin lo pu I pi lu kyang ho se ki phin lo la se mena atum ke la so bang mena atum karbe atum pan nang pin rem nang pu mena andu karbe tung ke I ban si kardom ja pa si kardom pu la hiwelam dupik la sinili pidingo elo la si apisi bangke aporta nili en elo ati menong so pilotong te chief minister bang ikpo la si la so bangke li tum non alun bang dingchet aki milang ba pu gorong jilipi pu he la son lang la si ding pig masi nili kilun hampang cheng ikpo la si arjuik noi ke chok che kele le do ta hai la si nirpo Mike. Sound part. Arjuthau karian di podo mangra rindun bangani mahan uke chokremri kerta azurachi long langing nam ciklo ari mon kanta parnam de hi ana
Karpi kardong sumsi ansi karbinim porom nanchan Wanon guru saramahan hawarong ray komapan Arnam paru warklinang Hemrit pentiri maranang Pajir boje mungatan Banda bongrok penaman Arnama men hirjengjan Ahir jume kecoan Idhauranam kantang Rai koma borpenakan Rengdong rengdong jiaman Pangrita karbiluan Kopuan karbinim kanjang Arju tau karbian Ipodungan humangram Rindun bangani mapan Uke cokleng riketan Karbi ke barim binong Inglong nga ke menje long Silong lo poche di makrong Ola hello karbi ang long Diri me phage panong Ave minta jiyason Pura che pindak dundrong Che to tera che chakong Kaya thonore non O jati thawe mi non Risoe janga jakong Penkuru lama sara song Celang pedra japonon Karbini mari makrom Ingtunang iya kajong Ingtunang iya kajong Wangrom sorang mutojong Birbina hogleri Bontalong Unita samlason Tang meyalir penalon Mimbarim cingon Alir penalon Mimbari cingon binong Arju tau karbian Di podumang umangram Rimdung bangani mapan Uke coklem rikertan Asorap ciurtekan Banga sosika hidam Asorap ciurtekan Banga sosika hidam Isar pusare jutan Karbini matundakran Nangle karbiya serejan Te humri no nangru Podumang humangram Rindun bangani mapan Uke coklem riketan Oh uke coklem riketan Oh uke coklem riketan Laing hello Kasi ladak kadogo we ilitum
dake arnam faru karbe tung arnam faru lo si non mang arki dur lo la si kadog beta ilitum inim krong ilitum ba kimilang la pen karbi nimbari na putak lun kimi ke tokke mili chini bangke ke cheng silo rokom avilang ilitum la si non akai ilitum anim koson si apranga ponji ma pendang lo kadog we pini itamen ilitum chingwai lo la bangke ilitum memorandum ta pidun po nona aprang pipisi ilitum kar ima kenang jima aso putak ilitum memorandum ta piji dun po la si nilihin pen pidingwelo kaddo ka we phan Nia klong churopar pixi nili lam thelo nili lun lo nili lam lo kwan se kang tong lo kardom Choro lo. Chandrakanta terang ake hai lapan jumisen penilitum karbinim barim kapacing chur alun ilitum apan nakabonda pi ponte kapot alang lipan suri akardom pajerik lo. Hem arnam hem pornam hem pu mukrang pirasinja arnam alang lipanan so se ahir jumi papik lo nang. Sound operator mon koribo aru ei giti punor bojabor babe onor janaiso. Indigenous Youth Council YouTube channel ইতিমধ্যে যি গীতটি বজোৱা হৈছিলে সেই গীতটি বজাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো ভলিউম অলপ দি দিব সকলোৱে শুনিব যাতে Labangso alunjir lake Karbi Indigenous Youth Council YouTube channel along si nang litumbo arju ponik longpo lapen hek ponik longpo Arju thau karbi an ipodu mangram rimdun bangani mapan uke choklemri kertan asorap ciurtekan bang asusikar hidam asorap ciurtekan bang asusikar hidam sar pusare jutang karbini mangkundaran nang le karbiya serja Thank you kaduen same choro bar pik lo nasi nona pora bang gelitum kachong hong prong materi tum ning kachite Assam Chief Minister Honorable Dr. Himanta Biswa Sarma alang lisame nangkeli iglo nasi alang li nangkeli hut kaduen same tum Richard F penalang phan kedeng ang thek chipak lang dunai nasi tum kaduen same chisik nai pen donang lapen bongkrok arnam ki pu kurusar atum phan suningri pen pachini lai khelo bongkrok arnam putet pen philo lipunte nali tum pamu kangni pen wang igjuilo stanali tum aphi kaprek nong wang pen kangni bapleng igdelo lasi ladak amale aphian dam chorana tum chidoik vernon athe ala kikan abitung atum istame kikan baklang nangji lasina tum bang aphi dam ikchot mat pakeng ikset pen ala tum ini dan pen non abang ke chok iglo arnam ki putang igdet aphan alam bang sin pachini thwe iglo kadom san operator hokolok cordless microphone jote thake ei main stage ot puchai dibor kan অনুৰোধ কৰিছো mohala ilitum uche pi lunse pi charhe pi atumhan karcho hut ke en cordless microphone hok dosta medak stage on na papa on ji phanji chan pachini ponelo kado bangan kuru sarvam hawarong rai koma arnam paru arklina hemri pentiri arnam pajir buce munga than banta bongkrok penaman arnam men hir jengjang ahir jumeke johan Tauranam kantang Rai koma borpen akan Reng dog reng ni jiapan Pangri takar biduan Popuan karbini kanjang Arju tau karbian
kaduk awe aron marim pacing honarat lahin pen kewang abang pi atuman sitame nilitum stage pen ang kilang RV anat haladak kang ni adim duik pik lang lasi ilitum kapapleng pet jia phansi chuning rilo lasi konan ne helo jang adim ke do mate kang ni long lelang pu arja prong atuman sitame nanitum prabjin pen kapapleng sirak jia phansi chuning ripon pen pachini pon ilo arjuik tha pini aron barim kaching hon amen pen pini labang so amai long nang kidun kaduk awe phanstame pachini le thot lo nilitum stage pen ang kilang RV anat abang kang ni adim doik lang lasi prabjin pen nilitum pini labang so amai long ka sabha phon Assam Chief Minister Honorable Dr. Himanta Biswa Sarma alang linang lele aprang kang ni kapapleng et penitum pini nima parman ada kacetong along itum angri siang di si celang mesen pen itum kapalang aliran ki padu pon jiapan itum cipaklang mate cip pichun dun rapelo nang lasi prabjin pen RV anat kang ni adim doik lang haladak nang itum kapapleng et jiapan si chuniri pen pachini ponik lo Wangon sora mundo jom birbina hogleri bomta longuneta samla son pamu litum karchut cordless microphone bang prabjin pen ang son pawan pan chuning rilo lapen isi kadong e phansame kardom pajirigo litum mahin pen lasi jasamet kapachini adi doklong alam thela pug helo ilitum pini labang so amaya long halloween pen nangki dun pate nang kasitong dun abang hupitin atum sitame nimamin pen si nimamen pen wang si interior pen ladak nang kasitong nang pali dun iglo lasi lason thot si litum interior pen mai jujet tikabang nima parman amen pen mate mithang an nim kaching hon amen pen alitum thur jam dam jam laso saya bang ke klem gada ji phansi nalitum hen pen chuning ri pon par pik lo puthot pachini thu le thot lo pini arni ke me arni litum nima parman amen pen halloween kapre hawar pen ke bang pini ladak nang chitong dun kadok ko arat stame ilitum dam jam thur jam kalipin pen ke cheng pen ki jut pinia parman ilitum ajai mek along jujetik an ilitum angri siang don isi nim kaching hon amen pen ilitum thir thip pen ke do thek ji phansi pachini iglo pipot ma blong te Pute litum bang la soalam the bang chathan ponong le daji la sian anutin stame discipline pen ilitum bang konat ma kang ni thai do ladak chongni dam rep popusining the ponlo Soro parpik lo hem arnam hem pu arnam kado instame kardom pajirego lasi pachini le thodalam thela pui khen lo Karbi Cultural Society amai pu kado instame thur peji phansi chuning ri lo kado instame asige the pen ri charte bikha char đẹp thuik tha nó ne phong char đẹp thuik tha la hello alitum ning ka che the hem arnam ang di si ka do sa me hem arnam hem pu arnam oi pithe oi pothe oi sumthe oi suai the oi men the oi ne the hem arnam hem arnam hem pu arnam cordless speaker sound dibor karone note korilu sound operator cordless microphone sound dibole note korilu Pini kado we pan ingni adi pan chuning ri lo ingni ge di pan chuning ri lo mo arnam ki pu apor ahut si na toman patang pathurik po Pini
Arni kemi Arni ilitum ingdeng hini karbi aron barim corkli jofejo aron barim mangpu bangpi kecing rum ingdeng hini labang so sayang deng kecing pini mejeng ponik na lasinili meng hoi ingni ponik lo la pente pini labang so mei long ilitum aluhi sarpotum han pacini japan introduction to the guest labang so sayang deng sayang deng paklem pon japan Margaret Trang pi panci ar pupi ponik lo Tang tenon haluhi kapachini yapor ilitum pini bangso aron barim chingru mamayalom alhui sarpo man penang dun man kithedung Honorable Chief Minister of Assam Alang Lipan Karchoji Pan Honorable Chief Executive Member of Karbeng Long Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang Sir Alang Lesipi Pijir Bomlo man kedo Karbi Achoy Karbi Poho Karbi Jambarong Mir lapenke Jambaliathon Alang Lipan Pi Pijir Aduntu litum kachinghon Honorable CM Sir Dr. Tuliram Ronghang Alang Lipan Stame Karchoji Pansi Nili Chuning Riponlo Tangte Aduntu, Honorable Guardian Minister of Karbeng Long and West Karbeng Long District, Srimati Nandita Gorlosa Madam, Alang Lipan Stame, Karchoji Pansin Lepachinilo. Non introduction to the guest labang so sayang deng make ingtoniklo lasi non puthot sayang deng la bangke litum kurusara tumahin pen katara mate horbongar namipu itia কার্যসূচীত আছে কার্বি পুৰোহিত তথা কুৰুসাৰ সকলে সৰ্বাঙ্গীন মংগলৰ বাবে মন্ত্ৰকৰ দ্বাৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা Ilitum kadok kabe ang diang ton guru kulak richo pinpo habe sarlar pen chenglok don suri mekar suri stame pinyamaya thai mesen mer pen jia phale tum arna madaga tur hangna suri suri itum anim saphong poromputhi kiri ke sang dun ke mejia phan Oh, hello, hello, hello. Cheng nama Cheng nang de Chok sar lama manan Arjun hanang raya nam nijat nang raya nam nijat nang raya nam itu nang raya nam pasir ke pasir ke mati mana mati pisong sari itu hempu mugang pira sinjal nam manan ijo peta nidang kesiri alam mandi tharu alam mandi arbi alam mandi mulong ani kesian ni kemian ni ijo kesing kalbi aron bari marmu sing rumah mai pian ni kesio leo kalbi suri kata suri nim suri gati suri gabor suri tani suri ni sita tong ki abu thanan ke ko satu than thong ke thanen dua alam he alam
mukrang alam pira senja alam than alam pira alam than ana leopo ana leopai nong dine sime than dine sime chiklo ki tura dangan ni ki tura dangan nang sat tang thang ke tang apu tha ke jo ake hai Dr. Tuliram Rong Hang Phela Karbi Aron Bari ma bu ching ma mai ki ki ke hintang ka ching hon ni ka ching hon sa ka ching hon thong ka ching hon apo am se se the ya dang da dang te chiklo ke te anang elian e nong cha du sime thang cha du sime ni ke thana sa ba thong am bang te the ya dang da dang te ko neo pai pu tha sa bre ki thong ni apu tha ke Dr. Himanta Biswa Sharma phana luhi amang te ko thapona potame am se se than thume am se se than thume am se se ra thume am se se ra thume ki hang ali ta me ki ju ali ta me chang ki ali ta me thana ali ta me ko ve ata ben thot ki ata ben thot e am se ra bu don ki ke don hobe e la pe india da long ka chari Narendra Modi la long sita me e kar bi aro la jita na putha sa ba putha ke le du ni ya phan nangar nam ke re nangar ni ke re nang thana nam ki ya nam si ki yo long ki yo si ja hai long ke hai o si ni da re long ni da ra nam abi nang nang non are nang nang non abi na chara du non e chara du non di the ke ru le tin dal ke ru le ti kar bi ala me kar bi ala chong kar bi sa kar bi po rom te o po e ke thek nang ke re nang ji la si so tum pe le jan tum pe na tin tum pe nang thar tum pe ki thara ni ta me chelang na ta me kar bi guru sa chi ma mai si ta me ke the ya da na long ri si ta nang ni sa ta nang ya ba si boni do de ki sa me de ka si pi kar bi aron pa ni ma chi ma mai ya long ri cho si long sa ha pe che tang sa che tong ya che tong bi khoi che tong ko phong sa long ya sa he na sa che tong ka si na o po ke the ya na pi the ya na mo sun the ya na mo bai the ya na mo mi the ya na mo ni the ya na nang po wan po na a pu tha kan ke po mu krang pi mu krang ba mu krang ha mu krang ram pi reng ya po reng ya pi kan ta po ra kan ta re mo du ke reng ya na so ke ko du ke lo no der ke nang ka no dong ke nang pi the ni re ya da pi the ni re ya da pe kar bi ari so dum hane jang dum ha ke the na pa do ke re na pa do pu the ni re ya na du ke lo pu the ke klara da pu the ke klara da ko sumi klara da singkar jum long ka jum da e a mi na su tu a don ki na he ma a he puru na pang chon tu phanda na pa chon tu ko na pang chon tu tong na pang chon tu pi ni ka chen do an e bang su ni bang kharo si me me ya mang ke choka phan de ko de pa he ma na oi ko the oi pi the oi sum the oi swai the oi meng the oi meng the ram ko ko the o ko ko the on ko ko the on so ko the don ko ko the jor ko ko the po mu krang ti mu krang bang mu krang ha mu krang me nang pu mu na pu na sa yum cha gut dei a peng nam pini Dr. Tuliram Rong Hang na pen si e jo ja po lo mai thai ke ken ke dam bo lo po me se nang ki thok san ni kar bi aron bari ma mu chi ro ma chi ta me am so se sini te the pang pang nang ake hai dharam sing teron bidya sa la pen kang jang terang bidison la pen har sing rong har sing am se atum ke ken ke dam am so se ke me ke chok la phan arvi na chlang e chlang tu la si bong ki na ma pu bong ro na ma pu sini ka che tong te i hun sai da ka be sai da gari motor ho hem ri ka che dam ar tu ma phe ke me ta me sing miring uche long miring uche do tere do la si uche nang than me sen tere nang than me sen nang bong china so bong krok so hote nang ki dung ko na ke thom ta de kreng klong tu kreng klong de lam ki dang ke lam phong te hoin te main te arbiat e sai dak sai phun ho am so se ake hai cm sar Dr. Tuliram Rong Hang ta me am so se ke klem thu un ke dam thuna ja kong ri cho bor ke thea bor na ma bor ni bor le chipi dun tu de ar na te am pini ka cho pha pon Dr. Himanta Biswa Sharma pha ta me ke klem ke dam ke me hot te dung de da ka yo bong chin me ek sen bong chin ki puar nam me ko Soropik lo apor pati hek pen nale tum api chirui ba prabjan ni phansi chuning ri lo elong esai do vet ye phansi ala ke kan tumbang aprangan wang jutan ka api adim dolo te la kurusar tumbang api dam thupo ke kan tumbang aprang arni ke soan wang rumo arviar e ke kan ke do tumanda aprangan wang tha arvi ke do aprang ke do tum ke kan tum aprangan wang lamo api anung na thu adima wang la kurusar tum che dam thupo ke kan kilun tum aprang wang tha arviar e ke do tum da Dilip ke kan kilun dum la ani ke solong da kan nang po pupete hala kurusar do api ni da mathai we depo ani ke soan wang tha la arvi ke do ar e ke do ke kan to ma bang ani ke soan wang tha atheng no an wang tha la riling atheng no an lam char ju tha karbia lam nang sinang ki pu aprangan wang tha aprang wang tha hola arvina thuta aprang wang tha
aprangan bang tha apina tu kurusar tu man dim pek nang i ke kan tu aprangan bang tha ke kurusar tu api cedam po kurusar tu hala adim do bom lo hala po RVRA na tu ing nidam migon kurusar tu hala bang ke kan tu ce sayat lo la sinali tu api dam rai ing nidam migon kurusar tu arjuik tha RVRA ta ke kan na tu adim nang sai PLO la sinali tu RVRA long ce sang igon pute ke kan ke lu tu siksak de ji kopi sila tu api kecil itu lap nang bang. I request all the performers to please be seated. Hikan ponji jerpi ik lapen bong marli tuman phans tame adima long chingni repji phans chuning riglo. Now, to formally welcome our esteemed guest and beloved community, the Karbi tribe, now I call upon Mr. Dorsing Ronghang, Honorable Member of Legislative Assembly, MLA, and the President of Karbi Aron Barim, Chingru Mamaipi. Sir, may we have the honor, please, for the welcome address. Thank you. Pini Arni Kemerni Puthot Ingdeng Hidi Karbi Aron Marim Keching Room Labangso Meipi Along Nang Jetong Dun Assam Adet Chief Minister Akehai Dr. Himonto Biswa Sharma Meilong Chetong Rapep, Karbi Anglong Autonomous Council, CM, Karbi Hirumuni, Dr. Tulam Ronghang Kehai, Meilong Chetong Pontu, HAD Minister, Akehai Jugen Mohon, Penanpar, Guardian Minister, Nondita Gurulusa Baido, Pen Ilitum Karbi Anglong di Mahasau West Karbi Anglong MP Akehai Omor Singh Tiso Pen MLA Akehai Bidasing Leng Pen Anpar Meilong Ini Rapet Man Kedo Akehai Pi Pen Karbi Anglong Adang Pi Atok Anu Pen Karbi Aron Barim Cepantang Kurusar, Rongasar, Rubasar, Penanpar, Karbi, Aron Barim, Kapangtang, Bonjapan, Ningi Sibet Dudupan, Asong Doan, Chunbang, Meipu, Lapente, Mekar, Nimarli, Bong Mumaratum. Lasipini, Labangso Melong, Nilhin Pen, Aji Hubomotot, এই কার্বি আরন বারিম কাচিং রুমামে এই মহাসভাত যোৱা বছৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি দ্বিতীয় সংখ্যক আমি কাৰ্বি আৰন বাৰিম এই মহাসভাত আমি আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি এই মহাসভাত আমালোকৰ লগত যোৱা বছৰৰ দৰে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমালোকৰ লগত উপস্থিত থাকি
আমাৰ সভাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবদ যি আমাক সহায় সহযোগিতা বা আমাক মৰম দিলে তাৰ বাবে মই আৰণবাৰীম চিংৰুমামে হৈ এই মহাসভা হৈ মই এখেতক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজি এই মহাসভাত আমি সকলোৰে সৌভাগ্য, আজি এই মহাসভাত অসমৰ মন্ত্ৰী HED মিনিষ্টাৰ আৰু লগতে গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ নন্দিতা গৰুছা বাইদেউ আমালোকৰ এই মহাসভাত উপস্থিত থাকি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত যি সহায় সহযোগিতা দিলে তাৰ বাবদ তেওঁলোককো আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু উপস্থিত আছে এই মহাসভাত সকলো ক্ষেত্ৰত সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে দিনে ৰাতি একেকাৰ কৰি কষ্ট কৰি অহা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ CM কাৰ্বি হৰুমণি, লগতে MP ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাউচৰ MP সন্মানীয় অমৰ সিং টিছো, লগতে মঞ্চত উপস্থিত থকা সকলো বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মই আজি এই মঞ্চৰ যোগেদি মই কাৰ্বি আৰণবাৰীম কাচিংৰুম এই মহাসভাত সভাপতি হৈ মই সকলোকো আদৰিছোঁ। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আজি এই মহাসভাৰ যোগেদি কাৰ্বি আৰণবাৰীম কলা সংস্কৃতি লগতে আমি ভাতৃত্ববোধ ঐক্যৰ যি সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। গতিকে মই পুনৰবাৰ আজি এই মহাসভাত যিসকল আজি উপস্থিত থাকি সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ স্বাৰ্থত যি সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িছে মোৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ এই আধুনিক ভাষণটো সমাপ্ত কৰিছোঁ। কাৰদম। Hello. Thank you so much, Honorable MLA Sir, Mr. Dorsing Ronghang, for the welcome address. Now, as we move on to an important moment of advocacy and hope, the submission of the memorandum to the Honorable Chief Minister of Assam, may I invite Dr. Dharam Singh Teron, the Chairman of Karbi Customary Law and also the Director of Center for Karbi Studies, to take over the stage for the significant handover of the memorandum. Thank you. Kardom, Hemhemadam, Hemfuarnam. Thank you for giving me this time to present a memorandum to our Honorable Chief Minister on behalf of Karbi Aronbarim Armu Chingrum MIP. Most respectful Chief Minister, sir, on behalf of the Karbi Aronbarim Armu Chingrum MIP, we extend our warmest welcome and profound gratitude for gracing us with your presence and lending your valuable encouragement and continued support. Your time is deeply appreciated. We gather here mindful of the rich history that precedes us. The Karbis stand as one of the earliest communities to have inhabited the landscape of Northeast India. Historical accounts suggest that the waves of Mongoloid migrations into Assam largely traversed the northeastern and southern routes, passing through what is now Myanmar. Among the various Tibeto-Burman groups that entered, one stream, likely from the north, included communities such as the Mikir, together with Aka, Misimi, Garo, and Kachari. This is supported by the historical evidence documented by
eminent historian P.C. Chaudhary, in his seminal work, History of Civilization of the People of Assam to the 12th century AD, 1959. The census reports of 1961 provide further compelling evidence documenting the Karbi settlement in the river valleys of Kopili, Kolong, and Doyang, stretching between the Dhansiri in the east and the mighty Brahmaputra in the north, since the early centuries of the current era. This region was then under the sway of the ancient Varman, Mlecha, and the Pala dynasties. Given the deep historical rootedness, it is perhaps unsurprising that the Karbis of today have preserved their ancestral memory within their rituals. Furthermore, historical records like the Deodhai Ahom Buronji document the settlement of some batches of Karbis in the frontier regions of the Ahom kingdom, highlighting their interactions with other significant powers in the region's past. The earliest history of Assam by Holiram Dhekial Phukon of 1828 and later by Gunabhiram Borua 1884 had mentioned about the ancient Karbi kingdom named Dimorua. Understanding this rich and layered history is crucial to appreciating the present-day Karbi identity and aspirations. Their long presence in this land, their interactions with various historical powers, and their unique cultural memory, preserved through language and rituals, all contributed to a distinct and valuable heritage within the mosaic of what is the composite state of Assam. We are honored to share the heritage with you today. It fills us with happiness and confidence to witness the commitment of the government of Assam under your astute leadership to safeguarding the religious and cultural practices of indigenous communities like the Karbis. The creation of the Ministry of Indigenous and Tribal Faith and Culture is a testament to this commitment. With the ministry under your direct supervision, we firmly believe that the following steps will be kindly initiated to further strengthen Karbi indigenous cultural and religious practices in our region. Number one, the formal recognition of the Karbi Aronbarim and its inclusion as a distinct category within a separate religious code, allowing individuals who adhere to this ancestral religion to clearly indicate their religious affiliation to the religious column of all official documents. Number two, the provision of a one-time financial package of rupees 100 crore specifically allocated for the planning and implementation of an Institute of Indigenous Karbi Religion, Theology and Culture. Most respected sir, your remarkable kindness in attending the Aronbarim gathering for 2 consecutive sessions last year and this year has deeply touched us and underscores your genuine concern for the people of Karbi Anglong. For this, we are profoundly grateful. With heartfelt hope, we believe we will continue to be blessed by your support, and we fervently pray that the Almighty Hempu Mukrang Rasinja bestows upon you enduring health and well-being for many more years to come. Hem Hemarnam, Hempuarnam, Kardom. On behalf of the Aronbarim Armuchingruam MP, Dr. Tuliram Ronghang, Honorable Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Chief Patron, Sri Amar Singh Tiso, Honorable Member of Parliament, Patron, Dr. Sri Dorsing Ronghang, Honorable Member of Legislative Assembly, Sri Surjo Rongfar, Honorable Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Dipu, and Sri Kangjang Terang, Chief Convener. Thank you. Thank you so much, Dr. Dharam Singh Teron, for the thoughtful memorandum submission to the Honorable Chief Minister of Assam. Now I would like to acknowledge the presence of Karbi Richo, Mr. Longsing Ronghang. So I would like to request our team to please felicitate him with our Karbi Poho. Anutin sutame ase ke thepen Richard Purje Pansi Chuning Reglo, Alang Lihelo Ilitum Karbi Richo, Ake Hai Longsing Ronghang,
I also would like to acknowledge the presence of Hima sir, Akihai Ruby Singh Terang. I would like to also request our team to felicitate with our Karbi Poho. To share his vision and guidance, now I would like to request our Chief Executive Member, Honorable Dr. Tuliram Ronghang, to please present the speech. Thank you so much. Kardom, hem hemanam, hem puanam, topinidat, aron barim, ingdeng hini, armucingrum, la somai long naจะต้องโดน Bharau kangalong kacatang plop man peng aluhi sarpo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke hai la penile tum long na chetong don ile tum ka ching hon nai kar biri cho long sing long ha ke hai la penang parta ile tum long na chetong don Minister Jogen Mohan ke hai Minister Nonita Gulrasa ke hai MP Omar Singh Tisa ke hai la pen ke nanga chetong don tho ile to malong MLA ke hai tom la pen ke dang nai chetong don man peng aluhi doan la pen ile ke ching hon nai aron barim ahin pen ke bang kar biang long pen ang tan ke doan la pen kar biang long ke doan kar bi krusara ke hai tom la pen ang parta me daga hin pen kar biang long pen ke bang Karbi rong asara ke hai tom, rong abasa pia ke hai tom, la pendak ni liga cheng hon nai, aron barim, so kak liga pejo, ke kroi an abang pubang pia tom apan, aprang si, ile tom, ho pir the ke plang, ceklor ni ke plang, la pen gele tom purthimi dolo pupen ile tom ke kroi, adhorom, la so gele tom kak liga pejo, aron barim ke kroi tom pan, nilihin pen putana tom pan tene une pin la pen la khau ne pin kachoro la pen kardom pajik lo kardom don bang lia tom ele tom yele tom aron barim ele tom aron barim late pir the hi thielong la so kape je thang je phat je kar bia tum ta eme than khai kang thim kar bia tum ta eme thang ipin deng sumpot pen cheng lok Elami ki penceng lok, ijutang jubat penceng lok, ilun tomo penceng lok, emethang ke kroya torom puthi, iltum ingthiri et pula sopir thelong ape klang japat, iltum parti cipu pepin, song jejong jepin pen, iltum pini kacing rum tega pot, kato kabe pada puthot inili, naltum bhan ninga klong pen puthot, kadom bacik le don malitum, don maliatum, iltum laso Adhoram aron barip, tom pibir bedat nangji. Epae phan, kaching hot, epae phan, laso, karcho, bai pae aphan, ili ning ketok, la ke bang apae phan, kelang selet kali. Kali me kelang don maliatum. Mada adhoram man kelang selet kali, sita, ho pier the hachelo pupen ke, ceklo ni dolo pupen ke, karbiatum, aron bariatum ke kroi wek, Adhorom kela kele tom ke hempu mukrang kakli ka pejo kali me kalang dan maliatum lasi laso adhorom ile tom pang tang nangji lasi nili ke bangan karbiang long pen lapen ang tan men ke bang megaloik pen ke bang karbia tom lapen asam pen along ka prek ke bang akar bia tom bhat nili ninga klong pen atoman chorosi nilam tetang toni kolo kadom Thank you so much, sir, for your valuable speech and your never-ending support to the Karbi Aron Barim religion. Now, next up, our culture speaks not just through words, but through movement, rhythm, and color. Up next is a breathtaking performance of the Karbi traditional dance to be presented by the Karbi Cultural Society. So may we have a huge round of applause for all the performers who have been practicing for the last 1 month. Anutin sa mayari se asige thepen Richard Epon sinang alang litum chiklo John so selo ilitum pan ke kan ke paklang jipan ke chisik.
Sana mula hanggang
kilu masi kilu tema kelo masi kelom tema la leo pani musira le beseninke de jenam tema pani musira la le beseninke tema arina ngari so tema kong ngari so tema lunja ngari so tema kanja ngari so tema teke masi teke kali re masi re kali de jenam tema pani musira la le beseninke de tema la leo pani musira le beseninke tema arine ari so tante aklong ne ari so tante pio e ako pensi piplop le ako pensi chulang o e ako pensi chumeo e ako pensi klendum ne kache hokte makleng sar ne kache hokte mala leo pani musira le beseninke de jenam tema pani musira la le beseninke tema arina ngari so tema klong ngari so tema piplop le ako pensi pio e ako pensi klendum nang kache hokte makleng sar nang kache hokte ma arina ngari so tema klong ngari so tema dekhe masi dekhe kali re masi re kali se Thank you so much, Karbi Cultural Society, for the very breathtaking performance. Sound operator, left side of sound to dibar karone note korilu. Tune kala. Today's gathering is honored by the presence of a visionary leader. It is my utmost privilege to welcome our chief guest, Dr. Himanta Biswa Sarma, the Honorable Chief Minister of Assam. Sir, your words will light the way forward. May I request you to please deliver an address to the Karbi people here who's gathered at the Karbi Arom Barim Armuching Rumamaipi. Thank you. Kardom. ডান্স তো ভাল লাগিলে নাই সবরে লাগিলে গুৱাহাটীত যাব ইচ্ছা আছে ডান্স কৰিব আছে নে নাই ঠিক আছে এতিয়া মই প্ল্যানিং কৰিম কেনেকৈ আমি গুৱাহাটীত গৈ নাচিব পাৰো ঠিক আছে একদম আমাৰ আজিৰ এই কাৰ্বি আৰনবাৰিম আৰমু সিংগ্ৰুম MAP আমাৰ দ্বিতীয় অধিবেশনত আমাৰ মাজত উপস্থিত কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত সাংসদ অমৰ সিং টিছু ডাঙৰীয়া সন্মানীয় মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচা ডাঙৰীয়ানী যোগেন মহান ডাঙৰীয়া সন্মানীয় বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং ডাঙৰীয়া দৰ সিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ ৰাজু টিছু ডাঙৰীয়া সূৰ্য ৰংফাৰ ডাঙৰীয়া লংচেং ৰংহাং ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰ্বি ৰজা ৰুবি সিং তেৰাং ডাঙৰীয়া হলি সিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া চন্দ্ৰকুন্ত তেৰং ডাঙৰীয়া ডক্টৰ ধৰম সিং তেৰং ডাঙৰীয়া কাংজাং তেৰং ডাঙৰীয়ানী কাংজাং তেৰং আমাৰ চিফ কনভেনৰ অফ KACA মোকৰাং হৰেন সিং বে ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ সভাত উপস্থিত আমাৰ ৰাইজ আইমাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰ্বি আৰনবাৰিম আৰমু সিংৰূপ আমাইৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছো নিমিছি নিঙিছি অৰ্থাৎ এক ধৰ্ম এক পৰিচয় আমি এই নিমিছি নিঙিছিৰ গৌৰৱেৰে আজি আমি ইয়াত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উপস্থিত হৈছো আমাৰ অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি ধৰ্ম ইতিহাস
সকলোতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কাৰ্বিসকলে যুগ যুগ ধৰি অসমৰ জনজীৱন চহকী কৰি আহিছে। খিলঞ্জীয়া ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে সজীৱ কাৰ্বিসকলৰ ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ৫,০০০ বছৰীয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰিছে। কাৰ্বিসকলৰ খিলঞ্জীয়া ধৰ্ম বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠা আৰণবাৰিম হৈছে কাৰ্বি সমাজৰ আদিমতম ধৰ্ম। কাৰ্বিসকলৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা হৈছে মূল্যবোধ আৰু মানৱতাবোধৰ প্ৰতীক। প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহ অৱস্থান, প্ৰকৃতিক সন্মান কৰা আৰু জীৱন মৃত্যুৰ সম্পৰ্কে থকা গভীৰ উপলব্ধিয়ে হৈছে কাৰ্বি আৰণবাৰিম ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ মূল আধাৰ। আৰণবাৰিমৰ সৈতে জড়িত ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰিয়েই কাৰ্বিসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আত্মাৰ লগতে ক্ষেত্ৰভেদে বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ আত্মাকো পূজা কৰে। কাৰ্বি লোকবিশ্বাস অনুসৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰই পবিত্ৰ আৰু সকলো ক্ষেত্ৰৰে একোজন নিৰ্দিষ্ট অধিপতি থাকে। কাৰ্বিসকলে এই ক্ষেত্ৰীয় অধিপতিসকলৰ সৈতে এক আত্মিক সংযোগ স্থাপনেৰে ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰি পাৰস্পৰিক অস্তিত্ব বজাই ৰাখিব পাৰি বুলি বিশ্বাস কৰে। সেয়ে এই শক্তিসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ সন্তুলন ৰক্ষা কৰা আৰু দ্বৈতবাদ, এই দুইটাই হৈছে কাৰ্বি ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ প্ৰাথমিক দৰ্শন। কাৰ্বিসকলে আত্মাৰ অমৰত্বত বিশ্বাসী আৰু মৃত্যুৰ পিছত মৃতকৰ আত্মাই পুনৰ জন্ম ল'ব পাৰে বুলি মানি লয়। কাৰ্বি ধৰ্মীয় বিশ্বাস মতে মৃত্যুৰ পিছত মৃতকৰ আত্মাই ফি ফু আৰং নামৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বাস কৰা গাঁৱলৈ যায় আৰু পিছত পুনৰ মৰ্ত্যলৈ ঘূৰি আহি মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰে। কাৰ্বি ধৰ্মীয় বিশ্বাসত ইয়াক মেনচি মেনৱাং বুলি কোৱা হয়। কাৰ্বি আৰণবাৰিমৰ ধৰ্মীয় দৰ্শন আৰু বিশ্বাসে আদিম যুগৰ পৰাই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যতাও ৰক্ষা কৰি আহিছে। আৰণবাৰিম ধৰ্মীয় বিশ্বাসত আকেৰ নামৰ বিধানে কাৰ্বি সমাজৰ সামাজিক শৃংখলতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। সামাজিক শৃংখলা ৰক্ষাৰ বাবে আদিম যুগৰ পৰাই বাধ্যতামূলকভাৱে পালন কৰি অহা আকেৰ নামৰ বিধি নিয়মবোৰ উলংঘা কৰা কাৰ্যক নিষিদ্ধ কাৰ্যত জড়িত হোৱা বুলি গণ্য কৰি সেই অনুসৰি সামাজিক শাস্তিৰ যি বিধান দিয়া হৈছে তাৰ ফলত সামাজিক শৃংখলা ৰক্ষাত সহায় হৈছে। আৰণবাৰিম ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতিটো ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক কৰ্মতেই পবিত্ৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, প্ৰাৰ্থনা আৰু গীতেৰে সৃষ্টি কৰা কাহিনী বাধ্যতামূলকভাৱে বৰ্ণনা কৰা হয়। এনে প্ৰথাই কাৰ্বি সমাজত সদায়েই নিজৰ জাতিটোৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশৰ কাহিনীক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম সজীৱ কৰি ৰখাত সহায় কৰিছে। আৰণবাৰিম ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু দৰ্শনৰ আন এক উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ লগতে গুৰুসকলকো সন্মান সহকাৰে আগস্থান দিয়া। প্ৰতিটো ধৰ্মীয় বিধি বিধান পালনৰ সময়ত পুৰোহিতে তেওঁ লাভ কৰা জ্ঞানৰ বাবে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু গুৰুসকলক স্মৰণ নকৰিলে যি উদ্দেশ্যেৰে পূজা পাতল আদি কৰা হয় সেই উদ্দেশ্য সফল নহয় বুলি গণ্য কৰা হয়। কাৰ্বি সমাজত সংখ্যা তত্ত্ব নিউমাৰলজিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে।
কাৰ্বি আৰনবাৰীমত 9 সংখ্যাৰ গুৰুত্ব অত্যন্ত বেছি জগতৰ সৃষ্টিৰ লগতে কাৰ্বি সমাজত বাসগৃহ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰীয় অধিপতি আৰু অন্যান্য ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক ৰীতি নীতি বিধি বিধানত এই 9 সংখ্যাটোৰ অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰ্বি সকলৰ পৰম আৰাধ্য দেৱতা হৈছে হেমফু মুক্ৰাং আৰু একমাত্ৰ দেৱী ৰাচিনজা গৃহ দেৱতা কৃষি দেৱতাৰ পূজা সেৱাৰ উপৰিও নানা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ অপায় অমংগল মাৰি মৰক আদিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কাৰ্বিসকলে দেৱতাক পূজা কৰে বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মাটিত নাঙল লগোৱাৰ আগতে অনুকূল বতৰ আৰু শস্যৰ কাৰণে কাৰ্বিসকলে ঘৰৰ গাঁৱৰ আৰু সমাজৰ মংগলৰ কাৰণে এই দেৱ দেৱতাসকলৰ পূজাত কুকুৰা গাহৰি আদি বলি দিয়ে সৰ্জুন ৰংকেৰ আৰু বলকেটেৰ এই 3 মুখ্য পূজাই কাৰ্বি সমাজৰ ধৰ্মীয় সমাজক সমৃদ্ধ কৰি আহিছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ দেশত জনজাতীয় লোকসকলে যি ধৰ্মীয় বিশ্বাস মানি চলে সেইসমূহ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৈতে গভীৰভাৱে সংলগ্ন এই ধৰ্মসমূহ সাধাৰণতে এনিমিজিম অৰ্থাৎ এই ধৰ্মত জীৱ জন্তু গছ গছনি নদী আদি প্ৰাকৃতিক উপাদানক দেৱতাৰ ৰূপত পূজা কৰা পূৰ্বপুৰুষৰ পূজাও এই ধৰ্মৰ অন্তৰ্গত বহু হাজাৰ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে গঢ় লৈ উঠা এই প্ৰাচীন ধৰ্ম বিশ্বাস আৰু ৰীতি নীতি সমূহে সমাজৰ জীৱন চৰ্যাত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে মই আজি এটা বিশেষ কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছো আমাৰ কাৰ্বি সমাজৰ পৰম্পৰা 5000 বছৰৰ পুৰণা যেতিয়াৰ পৰা কাৰ্বি সমাজ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই কাৰ্বি সমাজে পৰম্পৰাগত নীতিৰে হেমফ্ৰু মুক্ৰাং আৰু ৰাচিনজাক পূজা কৰি আহিছে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ জন্ম আৰু আমাৰ পৰিয়াল আৰু আমাৰ পূৰ্ব প্ৰজন্ম এই কাৰ্বি পাহাৰত বা আমাৰ সমাজত কিমান বছৰ পুৰণা 1000 বছৰ 2000 বছৰ 3000 বছৰ 4000 বছৰ 5000 বছৰলৈকে আমাৰ সমাজৰ ইতিহাস পোৱা যায় তাৰ মানে মই যদি আজি মোৰ ল'ৰা মোৰ দেউতা দেউতাৰ আগৰ দেউতা দেউতাৰ আগৰ দেউতা এনেকে 500 পূৰ্বপুৰুষ মোৰ আগত জন্ম হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত আজি আমি জন্ম হৈছো এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে মোৰ 5000 বছৰৰ পৰা মোৰ দেউতা মা ককা আইতা আজু ককা ককাই যি ধৰ্ম ৰাখি থৈ গৈছিলে যি সংস্কৃতি ৰাখি থৈ গৈছিলে যি পৰম্পৰা ৰাখি থৈ গৈছিলে সেই ধৰ্ম সেই পৰম্পৰা আৰু সেই বিশ্বাসক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ প্ৰজন্মৰ আছে নে নাই আজি মই মোৰ যদি দেউতাৰ ককা দেউতাৰ আজু ককাৰ ধৰ্মৰ পৰা যদি মই নিজক আঁতৰাই লৈ যাওঁ মোৰ পৰিচয় থাকিব নেকি মোৰ পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান জনোৱা হ'ব নেকি আৰু মোৰ যদি পৰিচয়ে নাথাকে এইখন সমাজত মই জীয়াই থাকিয়েই বা কি লাভ হ'ব সেই কাৰণে মই বিশ্বাস কৰোঁ আমি দৰজাও খোলা ৰাখিম খিৰিকীও খোলা ৰাখিম কিন্তু
আমাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি আমি কাৰো কাৰণে এৰি নিদিম। এইটোৱে হৈছে আমাৰ আজিৰ প্ৰজন্মৰ দায়িত্ব। কোনোবাই আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে, ভাল দুটা কথা আমাক শিকাব। কোনোবাই ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছে, দুটা ভাল কথা আমাক শিকাব। কোনোবাই দিল্লীৰ পৰা আহিছে, দুটা ভাল কথা আমাক শিকাব। কোনোবাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, দুটা আমাক ভাল কথা শিকাব। যি আমাক ভাল কথা শিকাব, সেই ভাল কথাখিনি আমি মানি ল'ম। কিন্তু কোনোবাই যদি কয় যে তোমাৰ দেউতাও ভুল আছিলে, তোমাৰ ককা দেউতাও ভুল আছিলে, 5000 বছৰত আমি যিমান কৰিলো গোটেইবিলাক ভুল আছিলে, তেনেকুৱা মানুহক আমি মানি ল'ম নেকি? এই প্ৰশ্ন আজি কাৰ্বি সমাজে আকৌ এবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। মই যেতিয়া বড়ো মানুহৰ মাজত যাওঁ, বাথৌ ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰো, ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰো, মিচিং সমাজৰ মাজত যেতিয়া যাওঁ, দনীয় পলীয় ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰো, কাৰ্বি আলঙত আহিলে আৰণবাৰীমৰ কথা আমি আলোচনা কৰো। এই ধৰ্ম আমি সৃষ্টি কৰা নাই। 5000 বছৰৰ পৰা এই ধৰ্ম কাৰ্বি আলঙৰ সাৰুৱা মাটিত গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু আজি আমাৰ সকলো আছে, চৰকাৰ আছে, আইন আছে, শাসন আছে, পইচা আছে, ৰাস্তা আছে, ঘাট আছে। কিন্তু যেতিয়া কাৰ্বি আলঙত একো নাছিলে, মাত্ৰ পাহাৰ আছিলে, চাৰিওফালে জীৱ জন্তু আছিলে, তেতিয়া আমাৰ কি আছিলে? একমাত্ৰ আমাৰ আৰণবাৰীম আছিলে, একমাত্ৰ হেমফু আছিলে, মুকৰাং আছিলে, ৰাচিঞ্জা আছিলে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে, তুলিৰাম ৰংহাং আছে। 5000 বছৰৰ আগতে কোনো নাছিলে, চৰকাৰ নাছিলে, একো নাছিলে। চাৰিওফালে বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছিলে, বানপানী আহিছিলে, খৰাং বতৰ হৈছিলে, ধুমুহা আহিছিলে, আগ্নেয়গিৰি আহিছিলে। তাৰ মাজতো যদি কাৰ্বি জাতি আজিও জীয়াই আছে, হেমফ্ৰু, মুকৰাং আৰু ৰাচিঞ্জাৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে এই কাৰ্বি জাতি জীয়াই আছে। নহলে ই 5000 বছৰ আগতেই, 3000 বছৰ আগতেই, 2000 বছৰ আগতেই শেষ হৈ গ'লহেঁতেন। পৃথিৱীত বহুত জাতি শেষ হৈ গৈছে, সাগৰৰ তলত গৈছে, আগ্নেয়গিৰিয়ে বহুত জাতিক ধ্বংস কৰিছে। বতাহ, বৰষুণ, ধুমুহা, প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ে পৃথিৱীৰ বহুত সভ্যতাক বিনষ্ট কৰি দিছে। কিন্তু তাৰ পিছতো 5000 বছৰৰ পিছতো যদি কাৰ্বি জাতিক প্ৰকৃতিয়ে আজিও ধ্বংস কৰিব পৰা নাই, বৰঞ্চ প্ৰকৃতিয়ে আশীৰ্বাদ কৰিছে, তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে কাৰ্বিৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা। সেইবাবে মই কাৰ্বি যুৱ সমাজক আহ্বান জনাম, বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই স্কুল লৈ আহিব, ভাল স্কুল হলে আমি পঢ়িম। কোনোবাই আমাক গান আনিব, আমি পঢ়িম। কোনোবাই আমাক চিনেমা দেখুৱাব, আমি চিনেমা চাম। কিন্তু আমি আমাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি আৰণবাৰীম, আমাৰ কৃষ্টি, আমাৰ পৰম্পৰাক আমি কেতিয়াও বাদ নিদিওঁ। এই আজি আমাৰ সংকল্প হোৱা উচিত। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, আমেৰিকাত আগতে সকলো মানুহে ভাবিছিলে যে আমেৰিকাৰ সকলো মানুহ খ্ৰীষ্টিয়ান। আগতে সকলো মানুহে ভাবিছিলে যে ইংলেণ্ডত থকা সকলো মানুহ খ্ৰীষ্টিয়ান, ইউৰোপত থকা সকলো মানুহ খ্ৰীষ্টিয়ান। মই যেতিয়া জনা হলো, তেতিয়া লাহে লাহে মই পঢ়া আৰম্ভ কৰিলো যে আমেৰিকাত সকলো খ্ৰীষ্টিয়ান থাকে নেকি, ইংলেণ্ডত খ্ৰীষ্টিয়ান থাকে নেকি, ইউৰোপত খ্ৰীষ্টিয়ান থাকে নেকি? আপোনালোকে গুগল কৰি চাব, আমেৰিকা, ইংলেণ্ড আৰু লণ্ডনৰ
90% যুৱক যুৱতী কোনো দিনে তেওঁলোকে চাৰ্চত নাযায় আৰু তেওঁলোকক যদি সোধে আপোনালোক কোন ধৰ্মৰ তেওঁলোকে কয় আমাৰ কোনো ধৰ্ম নাই অৰ্থাৎ আজি পশ্চিমীয়া দেশসমূহত আধুনিক যুগৰ ধৰ্মবিলাক লাহে লাহে মানুহৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈছে কিন্তু আমাৰ ভাৰতত 5000 বছৰৰ পৰা যি ধৰ্ম বিশ্বাস চলি আছে সি আজিও চলি আছে কাৰণ আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে নতুন প্ৰজন্মই প্ৰতিটো প্ৰজন্মই বুজি পায় যে আমি আমাৰ ভৰি তলৰ পৰা মাটি আমি কেতিয়াও এৰি নিদিও নহলে আমাৰ পৰিচয়ও নোহোৱা হৈ যাব আমি কাৰ্বি আমি ডিমাছা কোনেও আমাক বুজিয়েই নাপাব আৰু আজি যদি আমি আমাৰ এই কাপোৰ এৰি দিও সকলোৱে যদি সুট টাই পিন্ধা আৰম্ভ কৰে সকলোৱে যদি গাহৰি কাৰ্বি গাহৰি বনোৱা গাহৰি নাখায় সকলোৱে যদি চাওমিন আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ খোৱা আৰম্ভ কৰে সকলোৱে যদি হেমফুক পূজা নকৰি দেৱ দেৱী ভগৱানক চাৰিওফালে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাত গৈ পূজা কৰি থাকে কাৰ্বি জাতি বুলি এটা জাতি আছিল 50 বছৰ পিছত তাৰ প্ৰমাণ আমি পাম নেকি আমাৰ হাতত একো প্ৰমাণেই নাথাকিব যে আমি এটা আমাৰ জাতি আমাৰ ভাষা আমাৰ সাজ পোছাক আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ ধৰ্ম এই চাৰিটাই মিলি কাৰ্বি জাতিক মহান কৰিছে এই চাৰিওটাই মিলি আমাৰ সাজ পোছাক আমাৰ খাদ্য আমাৰ নৃত্য আমাৰ সংস্কৃতি আৰু আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ বিশ্বাস আৰু এই পৰম্পৰাই কাৰ্বি জাতিক 5000 বছৰৰ পিছতো জীয়াই ৰাখিছে আৰু চন্দ্ৰ সূৰ্য থকালৈকে এই কাৰ্বি জাতি জীয়াই থাকিব কিন্তু যেতিয়া আমি আমাৰ সাজ পোছাক এৰি দিম যেতিয়া আমি আমাৰ খাদ্য এৰি দিম যেতিয়া আমি আমাৰ বিশ্বাস এৰি দিম ধৰ্ম এৰি দিম 50 বছৰো আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম সেই কাৰণে এই কাৰ্বি আৰনবাৰী মাৰমু সিংৰু মামাই এই সভাত মই আহ্বান কৰিম যে কাৰ্বিৰ নতুন প্ৰজন্মই কোনো কাৰণতে যাতে মোৰ দেউতা মাৰ ধৰ্ম সংস্কৃতি বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাক আমি যাতে কেতিয়াও এৰি নিদিও আৰু সকলো জাতিৰ লগত একেলগে থাকি মিলা মিছাৰে থাকিও আমি আমাৰ ধৰ্ম আমি আমাৰ বিশ্বাস আৰু আমাৰ সংস্কৃতিক আমি সদায় জীৱন্ত কৰি ৰাখিম প্ৰাণৱন্ত কৰি ৰাখিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই কাৰ্বি আৰনবাৰী মাৰমু সিংৰুমৰ সভাত প্ৰতি বছৰে দ্বিতীয়বাৰ এই সভা আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে মই কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক অনুৰোধ কৰিম মই আহিব পাৰো বা নোৱাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব পাৰক বা নোৱাৰক এই সভা প্ৰতি বছৰে আমি এনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু প্ৰত্যেক সভাতে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগে সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগিব যে যিয়ে বিপদ নাহক কিয় যিয়ে আমাৰ সন্মুখত নাহক কিয় আমি আমাৰ ধৰ্ম আমি আমাৰ সংস্কৃতি আৰু আমাৰ পৰম্পৰাক আমি কেতিয়াও এৰি নিদিও আমি আমাৰ ধৰ্ম পৰম্পৰা বিশ্বাস ভাষা ইয়াক আমি সাৱটি ৰাখিম আৰু কাৰ্বি জাতিক এনেকৈ আমি জগত সভালৈ লৈ গৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম এই আমাৰ সংকল্প হ'ব লাগে আৰু প্ৰতি বছৰে আমি এনেকৈ ইয়াতে উপস্থিত হৈ প্ৰতি বছৰে সেই সংকল্প আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰে জনজাতীয় লোকসকলৰ ধৰ্ম আৰু বিশ্বাসক আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা এই বিভাগ নতুনকৈ আমি খোলাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ অসমত যিমান ধৰ্ম আৰু বিশ্বাস আছে বিশেষকৈ জনজাতীয় ধৰ্ম আৰু বিশ্বাস
এইসমূহ যাতে হেৰাই নাযায় তাৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছো প্ৰতি বছৰে বড়োসকলৰ বাৰ্ষিক বাথৌ সভাত মই যাওঁ কাৰ্বিসকলৰ আৰণবাৰীমত আহোঁ ব্ৰহ্ম সমাজৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত যাওঁ মোৰ এটাই মাত্ৰ লক্ষ্য যে আমাৰ ধৰ্ম আৰু বিশ্বাসক কোনেও যাতে কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে কোনেও যাতে এই কথা সংস্কৃতি ই যাতে আগুৱাই যায় তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা বিভিন্ন গাঁৱত ৰংকেৰ ছেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মই এই বছৰ আপোনালোকৰ 100খন গাঁৱত 100টা ধুনীয়া ৰংকেৰ ছেট নিৰ্মাণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কৰি দিয়াৰ মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো কাৰ্বি আৰণবাৰীমৰ ধৰ্ম আৰু ইয়াৰ বিশ্বাসক আমি যাতে সদায় পৰিচালনা কৰিব পাৰো ইয়াৰ বাবে এটা সুন্দৰ ধৰ্মীয় থিওলজিকেল চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও মই 10 কোটি টকাৰ এটা আৰ্থিক সাহায্য আজিৰ সভাতে মই ঘোষণা কৰিছো তাৰ লগে লগে আমাৰ কাৰ্বি আৰণবাৰীমৰ যিমান পুৰোহিত আছে এই পূজাৰীসকলৰ বাবেও এককালীন প্ৰতিজন পূজাৰীৰ বাবে আজিৰ সভাত মই 10,000 টকাকৈ একোটা বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবেও ঘোষণা কৰিছো যাতে আমি সকলোৱে লগ লাগি এই ধৰ্ম এই বিশ্বাস আৰু এই পৰম্পৰাক আমি যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰো পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটোৰ বাবে মই কাৰ্বি আৰণবাৰীম ধৰ্মৰ লগত জড়িত সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিছো কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ধন্যবাদ দিছো আৰু আজি যি ধুনীয়া ডান্স আমি প্ৰদৰ্শন কৰিলো ইয়াক গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামতো প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে আপোনালোকক আজিয়েই মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছো এই অনুষ্ঠানো আমি তাতে উপভোগ কৰিম পুনৰ এবাৰ সকলোকে মোৰ কাৰ্ডম জনাই সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ আৰু প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম Thank you so much, Honorable Chief Guest, Dr. Himanta Biswa Sarma, for your very inspiring speech at the Aronbarim Armuchingru Mamaipi. Your presence and words of guidance have left a lasting impact on our community and is the one who still practices Aronbarim rituals. Thank you for taking the time to address us and sharing your insights. We look forward to working together to build a brighter future for the ones who still practices Aronbarim religion. Last but not least, as we draw this memorable day to a close, I would like to request Mr. Longsing Bey, Murab traditional singer, for the word of thanks to be done in a Karbi way, which will be in a form of a song. So may I request Mr. Longsing Bey to please come over the stage for the word of thanks in a form of a song. Thank you. Aronbarim wirang-rang puto ding toro tulo nang pu doktore monto abang asam angkang piadang muy ko muntri punang man Aronbarim ratapan son budi pikang son kang toroti kang
Curure unenang pan kuruang tu pagiri lotang la sisar onang lipan de karabiang long non dagan doktor tuliram rong ang siem aman bang takarabiaron na yutang puto deng turutulo ng pum pangrumbang aradet pandak taralang so along klam baila narat ng pilang kisme ki klempen ki dam curure unenang pan si embong toliram kuruang tulo ng lipan de karabiang long pi ang kang non yong em pinang kiman omoro sing tiso ambang ta karabiaron pang tang nang pum dude sang setem ki dam curu si kuruang nang lipan aron bari maju tang ke pirite dutik padonang ti Kadok we pan dambe jume dam klar ju klar pen arbor phi misen wen chipali thegi panar nam long hai hang si pini ame ke lan si ke pratik lo kardom hem hem anam hem hem anam hem hem anam hem phu anam hem phumukrang pirasinja arnam anong pathe nang ma hem phumukrang pirasinja aron pathe nang ma aron barim asong angso se pantang nang ma বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময় আৰু বহুমূলীয়া মন্তব্য দিয়াৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যকৰী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছো इसी के पश्चिम में कलम थे दो थुलांग पिनी आर्नी कांगसाम पोरफाई ट्रॉक पेनोते इलितुम अलोंग कचो फापोन बॉलीवुड अलुन सिपी आसिस कोर्ट में नंचतोंग दुनिक जी लाबांगे बजी ट्रॉक पेंसी पोरफाई ट्रॉक पेंसी चेंगपोनिक पो लसनतिन स्तामे नॉन आंचोदाम लांग चेंगलू पेन वांगथुना आकुला दागले चतोंग तुलिनांग चोरोलो There is an announcement. We will have the presence of a Bollywood singer, Asis Kaur, amidst us, starting from 6 p.m. in the evening today. Thank you so much.